Our Holy Father God, oh dear God Almighty, we praise you for a brand new day you add to our lives. We praise you for bringing us here together again. We praise you for gathering us together here to serve our people through the Faafofoga'aga full radio station. Oh dear Father God, Thou art holy. We thank you very much, very especially forevermore, for blessing us all, for prospering us all, for guiding, shielding, protecting us all each and every day, us and our children. Faapitoa, Leatuivaoalii lo fio, ona le nei aso mana pa Manuia mai amato, pa popa mamato langa, Faapitoa mole mato pule, e sunga Faapitoa to le pasua, Faapitoa mo special guests, Sarmy and Jonah. Thank you, Almighty God. Faapitoa po'i ya pa Manuia to e o mai mo mai I ma o le lalulangi. Pa Manu'atele ala to ta ma matutua tina matutua. Me se po'i ulunga li ma pai te au ma le pa nau. Pa Manu'atele te ila to o auna. Dear Lord God Almighty, we ask you to please prosper and with prosperity and bless us with success, that we may prosper in all that we do, and through our program tonight, that we may end up with happiness and with deep joy. And please bless us with smooth transition. In Jesus Christ's name's sake we pray, Almighty God. Amen.
Ia, manatu Samoa le ua tātou I le amatanga fo'i o le tautua ma le au nanga si ufonga o tai a fōu le nei aso. O le aso tolu se fulu, tai au le aso muri o le nei masina. Ia, au manatu la whaia ua whai masui o le automaitai au tō sila mai nei iai. E Leatuivaoalii, Cristal Aso'au, ia ma le li'i o Sarmy, Reyes, ia. Ia, whai au ma fonga tau mori o la ua waturanganga whaatalofa Samoa, whaatalofa atu lau pa ia ma lau tō Malo. E fua mai ai Manu'a si pa ia whale alupo atoanga o le Malo o Samoa. I ona lona Aso'au. Ia, mātou te whaatalofa atu, ia te oe. I nei vaenga o le larolangi o lo mātou whapeo na tautu atu ai, o le ai o le matawhanga umi, ia po le City of Long Beach, o lo whapeo na whaua unai la mātou tautua mo oe Samoa I aso te itasi o le vai aso. O le aso maritatu porkalame o le Manu'atele, ia, e le whaatatauina na o tangata mai Manu'a. O le porkalame la vaia, ia e pe I laungutasi ai Samoa atoa. Ia po fea lava le meo lo e whaafonga mai ai. Ia tau ia ina ia vea fo'i I anga ma tū ma anga nei fo'i tautua ma nei au nanga le Manu'atele. Ia aua tātou te wawa ai lau mata, aua tātou te wawa ai masei. Ia tātou tilo I le au ngā. Ia ma ni mea e au ina ai tātou, au ina mai ni mea lelei, au ina mai ni mea whaale lelei, o ni mea whiololo, ma so se mea lava. Ia o le winga nā o tātou tautua mane au nanga, whatalo whatuai, ia te oe le soa whamanamaro kiriso, uma na ave le tātou te talo, ma whaisi tātou pese, ia ma ua mai ata ina foi, ia le vii o le fua o le Malo Manu'a. Ia, o leo le a matalia le tātou tautua, male au unanga o le nei aso, over to you, Crystal, ia whatalo whane. Yeah, talofa lava. To all you Samoan people, our people, and teimi nei o te whipa talofa to mamalu, mane pa ia o tato atu nuu, wo maenga, ai o te le au before I go on, o te whipa whailoa I atu ia lao professional fashion designer, Sarmy Reyes. Yeah, he's my special guest. O te pāpia whailoa ia tu po'i lau special guest. O le sunga ia Jonah I maleava. So my anyways, there will come a time that you will all see his handsome face. But o le taimi nei, now so pia fata lofa to it's so good to be here. It's so good to see you all. It's so good to be here to serve you and to perform our best. E au auna atu wai mo tātou atanu. Amen. Praise the Lord. Hello, Lepanona. Hello, Philly. Thank you for joining us. Thank you all for joining us.
Matala fatu si fongol tayo fo mai Samoa ma natamua. Ele o faititia le tumul taulanga ia pia Malo ta fa mai fafo. E au fiai ma ainga ai o fontanga fa ala potonga. Ai mai se o ta alonga fa alvao Malo fai mai I Samoa. Ai o le amatanga o le te wila mono ia fo I fa fianga. Lea wanga tune ia il amatanga o le masino e se tema. Ai o le matango fio sa iringa siampini. Ale lalangi o tuunga wa alo le sa lango Malo si ia il pulengo tulisi. Ma o toi ofo tune ia il leisi lus fulwa fetala. E ta pena ia la tautu unga mo le te wila. E peona ta ua mai tutonu e ui e le I maua se whaatalanoanga o le talo le tupe o le wha moe le na foto a umatu. I le fono wha poptonga alo wa a Samoa na whai e le vai so nei. O lo te ena mai e sui o kalapu e iai se FSS a inga na tupu. Ai sa na o le tau wha vela. I le tau wha mautu ina leo se no whuanga e tu uma iai waa mai ua maua. O le mta upo le piki ina o se taitai po se coach mo le Pacific Game. Lea watoe au tasi le lau. E ave le sunga chei ona ua lea I se taimi. Ai ua vave mo o mia se coaching staff ma le au mo ta longol Pasifika. O le simta upu na tau vela ai le fono e peo na liputia mai tonu o le mana onga ia faise business rikata po se tu unga fa pisinisi. Po o se tu unga waa o le te wila. A o lei loe amata I le vai so fau le wha moe. Lea ua au tasi le lau e whai kalapu le wha moe lea mo le te wila le vai so fau. Ma uofo mai ai e le STA po le pulengo tulisi le tupe luas fulua feta la. Na tātou fsilingia le sunga le prusteni le wha la poptonga alo waa. Peitai na mawal tātou sota inga ai le itali mai fasili na tu inatu iai. O ta ua mai tonu ele o iei se vevesi le pulenga. O lo ta atia fo ila lato talo le tupe mai le taimi o tali ngā Malo. Ele itu inatu iluma o le laulau. Ai o ta apenanga masasa o le te wila le vai sa fau. Wa amatai fo na tuta wa a whaila le taulanga I matautu. Ai o le si itia o tulisi asia si mai. Matoe Manuia ai fa le tali Malo sa ta puni ona o le COVID-19. Inisi o talo le wha iunga le vai sa fau te wanga mo se la le leo le te wila le neitau sanga sa ia toe au lia foi. Le te wila o le lua o lua wha, peitai. O le tauwanga o le tausanga nei le ua filo ai mo le taimi mua sta maita e eiman o ngā Faapitoa pe longo noa. Le Afioga miracle a fele lua ono tausanga. O le tūmatila mai o le tauwanga o le tamaita e eiman o ngā Faapitoa. Talo e manatu mis a fele o ia foi o le isi tangata soifua. Na ia tau le talamua media lu I tau o lona ia foi si o manga longo noa. Ai le isui ai lava se langona fia a wai mea fai. E pe o le aonga, o le lotu, o le ngana whaatino e 5, sign language, le ua mawai lana so o tanga o sa uma. Whapena fo ili tau wanga wawhai nei, e manatu tamaita ito wā, I avea o ia o se isi awala, I sa suinga I le wa aia tangata, o iai se nganga wha e sea. Na ia tau fo I lana whaatalananga lava lea ma le talamua. Talo sia o lona a waili tau wanga tau sala le titi Sarmy Samoa, e whaaloto tele ai fo Isi o iei mana o ngā Faapitoa e a wai mea whai. O ia langona fo'i le ngangana o wha au ngā I lungo social media. E pe o le ngu e wha matalai lona I tu e ngā tangata tau wā. O lona manao, ia whai se sui ngai le wa ai o tātou tangata o wha amalo sia I lava. Lona fia a wai e tau wā wha amistiti Cell Samoa. Ai mai se, o le wa ai mai e tangata o ia o se tangata longo noa. E le o sui ai lava lona langona. O ia foi, o lisi tangata soifua pei lava o lātou. O le apato ia pani wha mautu se apitanga tu mau mo tangata o le moto manono tai lesi lea ati na e. O tu ma tila I le tautua lea foi malo o tātou tunu. Ai mai se wasila fia ia pani swing o le tau ma afianga ngo fia o nu utu lata I le talawhatai pei o apolima. Wa uma o na whaatino le maota mapu iai le tusa o le iwas ful tangata le motu. Ma whaalu wai le tusa o le selau fitu ono a fe valu selau fitu valu tupe Amerika. Tusa na o le wha selau ono valu wafe tupe Samoa. Through Japan's Grassroots Human Security Project, TTP, po lana bloketi, po le polkalama, inu I tua. O le aso lua le vaeso nei le ana tau awalo I atuai. I le moto apolima, la lato maota e Afia, I le potu tele kasi, ma potu la I te lua, o le potu te uloa, le umkuka o le ui e wha, ma paipata ele, ma le fale sa pala iai le suabai. O ta penanga mo taimi o afianga ma ia soleanga I pe o wha malolonga. O le isile awala o le tausi pe ia pani o lana mautau ave.
O le saonga le mua tangata soifua. Talu mai le awhiwa se lau iwa tasi mai le nā taimi. O lua se lau lua sulfapolo keti o lātou watina e ai Samoa. Ma lātou whaalu ai le tupe e whaase fuluma le 2 miliona tāla e pei o na whaamawina ilana pepa o whaamtalanga. Le si ufonga o tai au fau mai e pia, Manuia tolu mangol nei aso. Whaafonga Samoa e tātou telefou, mai Samoa. Ia, pei ono tō whaafonga i le si ufonga o tamaitai, po la fionga ia le lua a mesene tani elu, ua mawhai o na tu whaatasia, o awina ma tu whaatasia tātou telefou, mai lo tātou atunu ia ua lava le tau mawhai ia longo pui ia lau whaafonga. Ia ua e sirisila mai le nei vaenga o le tautua ia o lea ua se e tolu atu i rato ia mo le whaafoina o le pokarame o le nei aso. Ae o lea ua mawhai o na awina atu o tātou telefou mai Samoa. I le lango malosi a le tātou kampani ia ua o le Paradise Supermarket and Store ia whapena foi ia le au nanga ua taua o le Crystals Room and Board. Ia o company e anga i mai lava i le aai o Anaheim mo loutou silafia. Ia o le lango malosi ua mafuai ia o noutou whaafonga mai e tātou tarafou i aso teitasi o le vai aso. Au ia tia ule avanoa, ia o le avatu e matatu whasalaunga whapisinisi mo loutou lau silafia Paradise Supermarket and Store o le whale uloa Samoa. O le whale uloa e maua umai so se itu ai ngā uloa Samoa o me tau lima, mo tamaitai, mo alii, ia o puletasi, o tau lima, o tau talinga, o ula sisi, o ula nifo, mo tamaitai la vaia. O puletasi, e whapena fo ila le Leatuivaoalii, maua le i whaitanga, maua le fo ile aloa, ia mo so se lanu ma so se sais. Le tu tau mawhai le o maua se mea ai me tau Sarmy vela. Ai o lo maua mea ai tu apa e leni, pisupo, wahu, o Aso'au, ma so se tu ainga apa me ai e maua uma i le tautua a le Paradise Supermarket and Store. Ia ne ngata fo ila le whale o loa, o lana tautua e amata tatala mai le asongafua se e pa ia le tūrai ono le aso whareile, e tāpunia i le aso tō nai ma le aso sā. O lona tuatusi, toru tasi West Lincoln Avenue, Anaheim, California 92801. Ia ele ngata la le Paradise Supermarket e au whapena foi ia o le vaenga le ale Crystals Room and Board o whale te tele na e ono ia o whapea o na ngalele ieri tamatai malana au whaingaluenga o na lavalo e tausia i la tau o lo nofo ai o senior citizens le ngata o le Palangi, o le Tamauli, ma le Teneuli, ia o le Mexico, o le Filipino, so se lanu, so se ngana. Mau e fo i tātou tangata Samoa, ua iai fo i o tātou tangata i tonu o le lava au nanga. Ia, o le whaamoemoe maualunga, ia e fesoso ani atu i o temi whaale tonu, ia i se tau tala whiangai malo malosi, ia se yo o se temi te toe malosi le iai, ia mai e toe anga i loe whaatau sa ufale, pe o le aunga na mat whaamoemoe, o lea tautua ma lea au nanga. Wala wane i le telefoni fitu tasi wha, 553, valu 5 fitu o fesili mo le tamaitai pule, Leatuivaoalii Crystal Aso'au, ia pe o noutou silasila ma iai i le temi nei. O tatu whatavale, o le whatavale o le vangale o taua o le Aaron Dodge, ia o le Dodge e au fiai le Chrysler, Dodge Jeep, ia ma le Ram, trucks, o tu ingat ailea whainailo walu e turn in i aisau Toyota, ia o sau Ford, pala lava tu ingat a vale, e mwhainga turn in i le tila lea, ia ai mai sisi ta vale fau, ia pe a e finangalo iai. Wala au iai i le telefoni, lua tasi tolu valu wha o ono 550. O le vana ia le brand new cars, ia whapena fu i le used cars e maua uma i le tautua mai la unanga a le Aaron Dodge. Wala au wane i le lua tasi tolu, valu wha o ono 550
fesili mo le li o Brian Lima. O ia na ua whai ma sales consultant. Ia po sales manager I tutonu o lea fo I au nanga. O le isi whartawale, I o whartawale la lea na o le vaenga o le used cars. Tala whia ngai le vanga le mo I lato le lei, leanga credits, le lei tele, po le matua le lei o credits, ta lia le lei oe I le au nanga, a le performance auto sales. Whaasota iane le lipule aiki manda, I le telefoni o le ofisa 502 ono iwa 5 ono iwa selau, ia po le telefoni whea vea I iwa o iwa, ono torulua, ono 5 ono tasi. O le tuatusi pe a Afiafi e iai, o le tasi 5 wha o East Whittier Boulevard, City of Whittier, California 90601. Ta vale le lei, ia pe a e finangalo I o e suia lo sa. O le OCI Polynesian Store, o le whale ainga, o le whale oloa, e tutonu o le City of Garden Grove. O lona tuatusi, iwa fitu ruatasi, Garden Grove Boulevard, City of Garden Grove. Te anga iai, e lunga tonu lava le intersection o Calway Street, ma Garden Grove Boulevard, o ina tonu e te maua I le kona, o le intersection e maua tonu ai, ia le au nanga le OCI Polynesian Store. O le asolulu e te tala ai le vaenga o le bakery, ia mo so se tu ai ngā me e te manatu iai, ke pua, ke saina, ia o le half moon pie, o le alava, wala au iai, I le telefoni 5 I watasi, 5 o I walua, e maua so se la ei, te tonu fui o le tau tua me le au nanga, o me tau 5, ia na o le aso to na I lava. E te maua ai le tau sami vela I le aso to nai e asi ai ma wala au le telefoni fitu tasi wha 5 I watasi 5 o I walua o le tala mai le aso ngafua se ia pa ia le aso to nai fesili mo tamaitai Kathy Tiolin fuiava ia po le lipule o muolia fuiava. O le vaenga o le life insurance, ta ua tele le vaenga le mo o Samoa. E le leilava lo tato wola, yo e maana ana I mea whapea, whai se life insurance, mua tatu tele loa tai au. Tatu tele whamoe moe fo'i, ia tatu whanau, ma ainga poto, tele fo'i ala tau me whai. O le whai o life insurance o le tangata, o mea le maliu male oti, o e to pena lava, o e to e teimi o le soifua male o la. O le vanga o tau o le whawhasapu o le FFS, First Financial Security. O lana main product o tau o le Index Universal Life, po le IUL, o iai tutonu living benefits, cash value, ia o e afua na whaingoa whapena o nei living benefit, e mwhain tatu whangaina au e soifua pea mau tatu whiola. Whai foi ona insure le tangata o lo maua I maitu mau o tino, suka, toto mau alunga, o le kanesa, le alava tu inga whamai, pele pasia, le blood test, e qualify uma tātou I le vaenga ua taua o le final expense, ia po final expenses, ia e qualify mai lava so tangata, wala wane I le telefoni mata afara tami fatilua, I le iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua, te whafonga mai, wala au, mta whara tami fatilua, I le iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua, ia polo na whaletua o Sherry fatilua, I le telefoni 5 o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. Te whafonga mai, 5 o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. I le mali nei, awane ngalo I ati oe, o lo mauar tatou koko Samoa, toi tau nuu maisi tatou koko I lua selau, io e mai Samoa, o lo tele I nei tatou ofisa, e le aise tupe ar tatou ofisa e mawai se furuta ala le koko, o le se furuta ala na lono winga a wape lua selau koko o tanu mai, e lua afe le tupe e alu sa o la vai Samoa. O lau tau tua mo oe, io e whaatau koko mo I latou, ia e ave fisosoani I le puna wai, I le la, ma le timu o ngā lulue pea o tātou tangata I Samoa, ia mo le atina ina o tātou. Nu, o sia foi mea, ia si o tātou wa ngā iai,
o le whaatauina o koko, ia matue whaafo i le tupe ia i latu. Le aise pene au, le aise pene le leitio e mauai. O le fesoasoani, ina ia mawhai o no tātou feso o tai, mauso matua whaafine, i le atunuu, o lo tu i mai le muli papanga, mawhai ale ati na e o Samoa. Ia o Iesu finangalo whaatau koko, whape te nofo mamau mai, at least whaatau se fulu. Ia manatua foila, e tu tongi au koko se fulu, ia tu tongi malau shipping, manatua le sau tupe o mauai. Ia ai alu tupe a ue ship atu ai le koko ia te, si mea tātou whapena, au si e foi mea o ngā mai lava tātou. Au te mana o koko e lua, te wala au mai Texas, e me la fotu le lua, au oita fe, at least 10, 20, 30, 40, te o si turanga whapena, o le tātou fsoswani na i le atunu, maone ngā le te oe, o le tātou whangu asia. A le pasia, ia le blood test, o le life insurance, inu le asia. Mai le mwhai ona se le tala. Whangu asia, wala au mai i le telefoni, 5 no lua, tolu fitu o no lua, fesili mo soli ulale i sau koko Samoa, ia ma sau whangu asia. Au ngā tele, ia mea moro soifua marolo. Ina, back to you, Crystal and the crew. Nau tau sila mai, ia o lea ua iai maleri o Jonah i le panel i ne yaso. Paptai lava, lau sunga, le laula wina, pola ino tato advertisement. Praise the Lord. Toi patalo patu foe ia te o tole au fia, o lo mai moa mai I ma o. Toi patalo patu foe ma paa introduce atu foe ia te o to. Ia lau special guest lale, I o le sunga lea Jonah, I amale ava. Na introduce atu paape loa I mua atu ele ia I. A lea lawa iai. Yeah, again, Sarmy Reyes. Hi guys. My professional designer, fashion designer. Yeah, well say hello. Jonah, say hello to everyone. Ja, talo falawa. Ano say for Samoa. Okay, yeah. O te pia pape tai tele toa vai oto, o te pato ese atu ia te oto, ona ole ele ai lava sa utemi e whai tau ai to comments. A tau te loina, a walo lo le fale, ia o pole wha, pole tolu o te ala e whai tau to comments. It is a joy in my heart to read all you guys' amazing comments, positive, joyful, very, 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 very overwhelming. So, papetai to lava. I may not have the minute to reply to you all so much and so many comments, but o te pia papetai to tele lava ya te oto. More so nice comments, more mato, more le Manu'atele, talk show, Aso'au, Sarmy, my special guest. I mai se lava whaatonu, whaptai lava whapeloa mai mato whaatonu. Yeah. Ole teimi nei, ole a luato ai loa le birthday greetings. O nei o le aso au kusa luasful maleiva, luasful tolu, ua Afiafi mato, ua tali fia, whaatonu. Ngalela tali ono, 6 p.m. Oh, okay. O lela tali ono ya mato i nei California, USA, yeah. Paptai lava mai moa mai, ale teimi nei, ole a luato e mato greetings I mo oto manava na na whana nau le aso nei le aso luas puluiva o au kuso, whichever year, whatever year, wherever you were born. O le papetai ma papeloa I atu, pa Manuia atu mato, le siupoponga o le tai au fo, Radio Samoa, mo oto malava na sau me lava tamati, alui
Le au talabo matua Faafofoga'aga ma me se tangata matutua ta matutua pa Manu'atele tuale atua ia te oto ile ne yaso ia oto fia mai mau pena ese se ego vana le lele mai ko askulime mai keke. So we can all be a part of your celebration. Hey, happy birthday. Say happy birthday. Happy birthday to all of you. Happy birthday to all of you guys out there. We love you. We love you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear people. Happy birthday to all of you. May God bless you. Happy birthday, Mose Maunga. Yeah, my nephew. Okay, happy birthday again to you all. Okay. Ore se sau lava levio pitiuta. Ole a to palonga mai. Ele to vi. Number 6.
vai sa wale tai sama sa mole tui manua. Lona au vai sa e mamana lona talanga. Malama vai sa waile ngafu le tai au. Le Aso'au e o le lai fiti utu i le mutu sa. Le umana fua mai i Manua. Watiu ai nei Samoa i le Pasifika. Watiu ai nei Samoa i le Pasifika. Yeah, welcome back to Faafofoga'aga Samoa Radio here in Long Beach, California, USA. Thank you for continue on joining us, okay? Ole terminela lato stato announcement. You know, I want to acknowledge le tuangane lea pola o nephew lea o siwa'i liva. O ia fo'i lea na la tamawhai lava ma le afine lea po le tamaitai lea o Bera. Liva pe tolu vai aso sa tamawhai ai e su'e mai pese o tato nuu o vi'i e wau e leilo e au e leilo e luka a o e manatua tama leo Liva. Liva, I love you. Thank you so much for your hard work. I know you took 3 weeks to gather all these things and the mountains and all that, and you and Vera deserve the respect and deserve all the special Thanksgiving. So Faapitoa to lava wangalo ya tea and Faapitoa to foi ilo sungal vayaso lea, okay? I love you, Liva. I rely on you on anything in regards computer, okay? All the terminate. Ole isi lea lo announcement. E lua lava ya ufola polanga lo announcement. Remember le vayaso le na te ana ufayatu ai o Samoa na mua landa I inge. So me mainkia. Ya le na ufayatu le loa la ia. O mai la ia inei. Ka penga ko wako mai nga inge. Ole tau nuu lea whai ma o tātou sa mole nuu lea. Ya le la wo ufayatu. Ona o te taitono na o whaalongo I le news. Ale tua whine lea o le uso lea leiloa. Sa o whaalongo 3 weeks ago, sa o whaalongo I langa news, e yei tangata Samoa na la bevea mena o ai e suenga luenga, wa maua ngenga luenga, a leanga le whainga o la tau, tinganga mamai ai o ai haia mai, ai leanga I whawhanga ina. O so ai si le safa tele o tātou tangata Samoa. O lea lalo sosoane atu lea ia te o tau ia o tau uma ia e a whainari I Savai, o Upolu, o lo iai I Australia ma New Zealand. A whaapea lava, e iai lava se tasi, e fia sau I nei Amerika. O ai le ai se ainga, le ai se me whaamautu ai, o leo te ofo atu ia te o tau, o leo te ai o ia te ate o tau, o mai I nei, e ma whai na whai e au tau pepa. I can sponsor you. E sponsor lo whalo loa iei tangata o le vave ia na o mai lato passport Amerika. Whai uma lava e au. E alu ilunga la o whalo loa, alu ilunga o pisinisi. So, a iela se isi o tau e to te fia o mai I nei. O mai lo iele meli lo tafe e le soa. So ma le meli Manuia. Ya o tau wola Manuia ai. So, a manao o tau te o mai I nei, e lento a inga I nei. Ia, ma ai. Sau I lalo au. O lau I ngoa le atu iwa Kristo Aso'au.
Ia o pisinisi la e alu uma na le sawa fai mai ia belo mai sent mai ia to manaonga ia e latu lo sosoani atu oto e alu I lalo o pisinisi o lo sosoani atu nai tato atu no I Samoa lo ofio mai I nei ai le ai se me fa mautu wai okay. Ia o lau announcement na ia fa Manu'atele tu lava le atua ia te oto. Ia fa pea ia vea o mas tangata e sosoani atu iau tangata I upolu ma sabai ia wa na uola ia ma Reyes I sabai ma upolu. Ia o lau sosoani nei ia te oto. If you want to come here, you can apply under my name. Leatuivaoalii Cristo Aso'au. O le ngonga le alu lo passport. Ia, to apply mai lola ia faafeso'ota'i mai ia'u. Ia, a le la watu po I lau emaili. Tato whitou ia la ia, you know, ia na whaia la ia au tau pepa I tau teo mai I nei. Ai le ai se me tau te popole ai me tau te nonofo ai. Lai te le o wharesaunia le atua. A wā o tangata, wā o tau ia fio mai I nei. O mai faafeso'ota'i mai ia'u e whai ia'u tau pepa ma passport, whatever po a me need mana o mia. I'm willing to help you. Yo mai I nei. Na o asa mato I polu. E lofangia ia o mātua mātou e tangata upolu, tangata sabai. Ia leo te mana tua I lava. Sabai ma upolu. Le lawa o I nei Amerika. Le la o te pia watu ai la o sosoani. I so se isi lava o to upolu ma sabai. O lo I sabai, lo I upolu, lo I New Zealand, lo Australia, anywhere. A to te fio mai I nei. Yeah, take my name and take my number. Le advertise atu so le sunga le pule ia lau numera. Yeah, le poe advertise atu le faloloa, le address of faloloa. Yeah, faloloa na ia lua I umai lalo pepa o oelea e te fio o mai nei Amerika. Lau pia sosoani atu lea I sato atu nuu. Yeah, ale teme nei. Ole alu atu loa le vi'i o olo senga people. This is for you. Oh,
Hello again. Welcome back to Faafofoga'aga here in Long Beach, California, USA. And welcome back to our CEO, Papai Tule'epaso'a. Okay, ole temi nei, ole a tato peangaia loa ma tato pesili. Are you ready? Are you ready? I read someone received the... Say pesila tuai tato pule. Mato whātonu, po sandia tupe au waanga ia na ma Lord vai aso lea. Beautiful sister. Ele coming up in my lower moa. Ale whapekai mai. Yeah. Is that the one? That was before. Oh. Ia le pesilingia ia le matou pule po receive e au vaanga ia na Malo, the winners of last week. Whai mai o ia o e tasi na le tufine lea po le uso lea tasi Smith. Okay, o Lacey la tangata le na Malo last week. Yeah, that was. So that might. I know it too late. Yeah, so that might information. Yeah. If five so time might no what too late because Friday is supposed to be it. Okay. O le suafa. O Elena Malo last week. Please contact the pule here. Papai Tule'epaso'a. A mayo information le maulava o information. So que le lola po o e soifua po e makapongia the night after. Wale mapaina mayo information, but your informations are really desperately needed so you can receive your money. Anyways, ole pesili mua. Are you ready? Say whai poai o tō popoto po tangata Manua, tangata New Zealand, tangata Amerika, mātou i nei, po tangata Australia, po tangata Tutuila, po tangata Tonga po e waiai, tato tangata loi Tonga. Ole pesili. E tolu fale o lai tu mai ile tuspa ia. Let's go with the scriptures. E tolu itu a inga fale o lai tau mai tonu le tusipa ia. Ia, sau le pese fa tonu fa a mole. Sei fai te tau va atu po tau Amerika Malo. Not ours to see. Yes,
lua e tolu fale le tali e momia, e le tasi e le lua e tolu fale, whamamole. Ona umai loa lea ma le tatou pese le ai ma se isi ona maua le tali. E tasi a le i ata e tasina e a mai le tali ana tasi. O le tasi o le fale whetawhai. Na e sa o ato tele o tatou. Io e au fale lua o le fale o le poto, o tangata poto, ma le fale o le tangata o le vale. Io e pe o fale na toru, fale o le vale, fale o le poto, ma le fale whetawhai. Ia se toi tu atu te mai taina whaia pisiri. Yeah, praise the Lord. Se o na o whaamaua lunga lava o le a maua le tali Amerika, mai le susunga, mai le Faafofoga'aga lea, o lafo. O lapa matua rim to le lopo alua me so e le aso. Awa le so e ati le tuspa ia. Le aise Amerika, 0 New Zealand, 0 Samoa, 0 mai Australia. Oh my goodness. O ka ko ngai Amerika e tapa ka ko a. E ka welanga tap ka ko kuspa ia. Lapo, you need to dig deeper, Pastor Lapo. Alo, inga lai leise se malo. Oh my God. Oro no winga o lau tala, o Faafofoga'aga fai tau newspaper. O le Faafofoga'aga fai tau Facebook. O la so tali ali Jonah lea mea. Panue sa o po ilo tali pese sei. Kori ai o Faafofoga'aga la, e se kai me fai tau spai ala Malo se fai ngalo. Ia fa mai ka Jonah Pastor Lafo. Le ai se tali ma paina mo o la ke pise fai ngaluenga. O e mo ila va pise fai ngaluenga po pise ya o kama au kinga ya Malo ia le cosa. Okay. Ele ai se isi. Yeah. Ele o maua tatu tali. Ele maua tatu tali paatono se pamolmolea paatono se itama e lava se tato special dedication I ulava na le ai se isi e maua ina. Ai ave pesa stato dedication mo awanga ia le audience o to mana mai moa mai. So pesa lea, yeah! No e ua vai vai
Welcome back to Faafofoga'aga here in Long Beach, Samoa Radio, California, USA. Thank you very much for continuing joining us this moment. Aso'au titi, tele o tausanga na o Reyes I sabai ma Manu'a. E whai lalo utara le pesele to atatu nei lava le matou pule. Le tele o teine matama na broken. They had broken relationship. Sawa ova aya le tele o teine peta ngisi a. So I for le tele o tame ka kui le wa, ka kui pa fai, you know, because of the hurt. Alela o whaalongolongo le musika lea. It really connects me to where I was raised in the island of Upolu and Savai. You know, it makes me think, I wish my mom, my dad did not have to move us out. Maybe I would have ended up marrying a Samoan, Savai po Upolu, but we left when we were very young. Anyways, ese manaya. My mawala pe anaya sa boyfriend, you know, falong le musika. May aka Jonah. Oh, Jonah is single. Contestant number 1. And when I was young, I pese. Ole ma nayo pese upolo masabai. Very touchy. Love songs. You know, I wish I can turn the clock back, you know, to its time so I can go back again and redo my life again and really surely marry a Samoan. Anyways, Paptai laban matopule matango fear ole pese.
Oh, I love those songs. But it's the best time when you have, when you go to the beach with your boyfriend or loved ones and just lying down there and count the stars and hear those songs. It's so tremendously loving and romantic. Okay, ole pe sili lona lua. Se I whai la o ai mo'i la le atu nuu e popoto. Po Amerika, New Zealand, Sabai, Upolu, Australia. Come on, Oklahoma, I know you people are watching. Okay, come on, Las Vegas. Come on, come on, Mu. Come on, Asa. Ole pe sili lona lua. O ai le winga tonu lava. O le nuu lea o tātou e tau o Manu'atele. Manua. O le hale winga o le tātou nuu lea Manua po e Manu'atele. Ia o tōna manua sa e te tau lava nai loe tinama te toi manua. Te tau lava na toi loa ina. A whape leise se o toi mawena pe sili lea. E longa winga. E na oa o lava lea e loa ina le history o manua. Ok, whaatonu, wha mole mole se i sao stato pese mānaia. Please. Ana lea
tātou pese, a warto e saf tātou tali, ua le maua fo le tātou tali. Ia, o le tali a le au mai pe no fai atu e pule ale tali fesiliana, e pule ale fai fesiliana tali. O le tali leo te leo wa ai atu e lunga ia, le aisi tātou tali o lata ia i pe mawaina. O le tali leo mai Manua, ia pe te leo fesili atu mai tai e fai le common sense. Rock and Earth married and Faafofoga'aga ia, o le statu tari o maua, o le tari le o mai o le manua foi le wound, o wounded, o se la vea o le tino, le ala fai merita mai tai, o le nuu lea na manua ai a tamu ma eva, na amata I manua le suffering, o le usta. Ia, vai, tātou tilo ia I po le ala vale va ai reta mai tai ia. Pe se, pe sao, ia pe ono fai atu, e pura le tamale lo matua ia I lana tali. Ia, back to you, Crystal, whamatala, ia, le winga o le tali. Ia, papai lava pule. Tō wawa ai mai lona winga. Le ai lava mase nuu mai New Zealand, Australia, Hawaii, Oklahoma, Texas, Las Vegas, e iai le atamai mo le poto pei o Crystal. O le tali. Toi titi a sa o mai le tangata le sa o ai atu le pa mai wound. Hi o koi kiki a maua. Ole nuu le taua manua. Remember na ofa yate ate o tau. Tari tonu mai. O manua pale a sao. O e tena. E tena ia le atu nuu upolu sao mai savai. Manono e alu manua a toi na mua mena pai mai le tua. Alu la ia sabali vali. Ile nuu o e tena. Ia. O lela o te whamamalama ate o tau. O manua I fale a sao. O le mea tonu ana na whai ai a ele atua a tamo Jonah lau ele. O manua poe. Na whai ngoa ai ele atua le nuu na manua tele. O e na first anga sala ai evam a tamo. Me na whai ai le atua I awane I ai le fole la au. Ia pe lavo. O tamama tina o laititi upolo masavei. A alo o tama ia e sefe ale me ai I kokongo le sefe. Ai to tele mato e fia ai. Ie o ia wisi tuangane o so ai. Ia fasi loa sasa. E fa pena foi lale atua na sasa ia a tamo ma eva. Wa ai le niu. O le nai o pale a sao Manu'atele pa alonga mai o to Manua people. O Manu'atele ia. O le nuu na mua anga sala ai ia a tamo ma eva. Wa o ina na no nofo I la ua. O ina po ina mata ai pa salanga le atua. O ina po na safa ai ia la ua. Ile pa salanga le o le maitinga o eva. Ai afu a tamo. Wounded because of their sins. O Manu'atele la ua manua ai a tamo ma eva mai anga sala sa pa asai le atua. Ia ma ai o to manua. Le very interesting up your our mountains, our island manua. We ina na mua anga sala ai a tamo ma eva o ina po ina mua manua ai la ua. O ina fo ina a makainga mua fasiawa ia kamu. Iyo e. O a kamu fasiawa mua. Lau ke wa ai aku le comments a leisi. Mai o manua. O nga inganga a maka le fasiawa. E sao. Nga inga a maka iwa o a kamu e masa. E mua a kamu. Mua a kamu le
le fai o brewery e le ngiu, ia wa ai wa ke le amale sala mua fasia ba. Ya kalo fai ya eva. Ia wounded. Just look at deeply critical thinking, looking at the name wounded. Wounded or Samoa only wounded. Manua. O inana Manu'atele ai. Ia tato matua a tamu maeva. Ia ole temi nei. E to lato facilitasi lava ai se isau se pese. Ole pese lea a paatonu. Ole special birthday greeting for my oldest male cousin. E iwa se pulu na tausanga. O ia ole o lona tina ole uso matua na ole o lo tina o faapisa. O faapisa o maliu. A o whanonga o le ulu matua lava lea faapisa. E iwa se fulo na tausanga. Lena o ai luka maa lofa il vaso lena te ai e celebrate la nasfa nau. O lea la o te lema nao. E alu pea ma ignore le aso whanau. E tā ua le iwa se fulo. And I pray to God, allow me to live that long. 90 years and beyond. Whanonga, my dear brother, Faapitoa tulava mea na tausia iau, mea na unofa iau lua maselina masilua whanau. A le pese Faapitoa nei, e dedicate tatu ia oe ne tuangane matua, o le tato a inga Aso'au atoa. Happy birthday, brother Whanonga. May God bless you. Next year, I'll come to your birthday party.
the GMC. O lea o te fia fisosoani atu I le tatu au mafuta. Toa tele io I la tūle pe whaitio I fesili. Io e. Ai lei pe ona o fisosoani atu mo le. E mwhaifo ina whapea o le ta alo atu whai fesili I mawhauwhaunga ma tātou. Ale mea le masani au whaingaruenga. Le au I loa le leia I la tau au ina le tuspaia. Mele ta o le contextualize. Por contextualize. Mwhaifo ina tātou whaire tala fo le na whanau Iesu I Samoa. Na whanau instead o le whanau Iesu I Petele Emma. Ai mwhain tātou whaire ni tala whapena na whanau Iesu I Samoa. Mena ta o le contextualize e le tamaita I whaifisili. E le leina tātou tilo le lei ai au le vave le whaitio. Pe o nae whapena le wa ai. Ia aore me whaongare le iai o tō whina ngalo mo tātou mawhauwhau. Ia pe o nei exercise la itina mo lou ai le whapeo le awatu o ni mera tātou mawhauwhau lo loto lava iai. Ia ma au mai iai ni negative sa nisi o tātou marwhaloalo. Yeah, welcome again to Superponga Aso'au Samoa Radio. Ole tote mana tuaina ia le tusio mātaio. Tusio mātaio Luka Ioane o lai whai mai Iesu na whaonga Iesu parables. E le I sau tonu lava le Iesu I le mata upu. It's like he's beating around, okay? Jesus was using parables. Yeah, e fiu tangata mate, fiu tangata, confused tangata. Ole mea pai la na la pai atu ya. Jesus, when he was using parables, he meant it very well. He wants the people to understand and exercise. And then later on he explained, and so I am too. You know, parables. Ele la tu sao. What from my letter? My beloved daughter Crystal used parables. Ole na la. Ele tau whai atu o tau sa pela 1, 2, 3, A, B, C. O te sao o te ratu atu o tau parables. Ia whaongai lo la. Ia ma exercise at. Se te ofo ia oe lau sunga lafo. Mai tau au kirikiki. Se koe whai kama koe whai kau kuspai. La kere fai fe au kirikiki ai le fa kuspai. E sa la fa mai matu fa tonu se paso la fo la kere lo kemi I kirikiki. Awale fai kau kuspai. Ai Jonah. Ai Jonah. La so manatu le mea. Every time. Yeah? Every day. Read the Bible. Yeah, la fa mai Jonah. Se paso la fo. Read your Bible every day. And we are going direct to scriptures. O tai tono ele na o le passe lafo lo o le whaiwhi awa lo o mata mai. I'm pretty sure there's more pastors and ministers are watching our Manu'atele show from Faafofoga'aga Aso'au here in Long Beach. So, are you pastors and ministers and are your wives? You should get this. I'm not going to come to you in parables. I'm going to come direct to you from Scripture, word for word. Okay. Ole fesili. E tolu mea e maua. Ole o te launga so o lawe mato e karesia ele tusi lea. Langa o te vaaya tu tupu. E tolu mea e maua e tangata loto maulalo. Ma le ola matau le atua. E lua mea. O le loto maulalo. Ma le ola matau le atua. E tolu mea. Mana naia mea te tele. E maua tangata lea. O waia mea tolu. Okay, come on people on the Bible. Wa pale tala o faisa isi awo
Se fai mai a se tala Se whano fofi Le muai lo utangata O te le tu ina atu oe e te alu I o maua luma e wana o se tala fatu Na e tauto mai lava wana o au Na e kisi lo lima Na tu i luma o lo fatu E tele I a o lota ta a I le Sarmy Ai le fa a lua ina lava o e hani Tau tala mai a I lo fa a maoni Se tala fatu e o se tala ua moni O te le tu ina atu oe te alu I o maua luma a wana o se tala fatu Na e tauto mai lava wana o au Ma e kisi lo lima Ma tu I luma o lo fatu O te le tu ina atu oe e te alu Le o maua luma a wana o se tala fatu Na e tauto mai lava wana o au Ma e kisi lo lima Ma tu I luma o lo fatu Ma e kisi lo lima Ma tu I luma o lo fatu Ma e kisi lo lima Ma tu I luma o lo fatu Io e kisi le lima matulunga ro fatu maua fo I tātou tali. Io. Kisi le lima, ua kisi le vai. Io e kisi le lima matulunga ro fatu maua ma le tātou tali. Amen. Ia o le tātou tali, o le vaenga mua, o le tamao ainga, o lo I le o loa o le lalolangi. Lua o le malu, honor. Ia ma le tolu, ia o le soifua manuia, o la manuia, life. Riches, honor, and life. Ia lea ua manu malo ai le sunga le ana le fai atuari I le sunga tele le kirikiki ai le fai tau atu spaia lea ua maua le sunga le fai fe au ia lafo tau a pulou tau anu ia le tali o le tātou fesili. Swing by, pick up your price. Not today. Not today? Friday. Yeah, okay. Yeah, back to you, Crystal. Okay.
Look on Proverbs chapter 22, you will see it. God says, those who humble and those who fear God will receive honor, riches, and life. For a long, long time, o te whaitawa I lava, whaitawa I lava. Most taia I loa, wo te pāpea lea tua. I want to be rich. Lea tua, I want to have a good life. Lea tua, I want to be honored. A whesili mai, a whasino mai lea tua, mea ia lua Kristo. E te tau na uia moa moa. Ole matau mai a te au. Ola matau. Ma ola loto maulalo. Ia vai. O au lo a mata lola o wola loto maulalo I to tonu matu a inga. E wa ai a lava e o mātua ma usa mo tuangane. E misa lava ma ai kio a te ono sa I lava au. Ia wai kolo mai lava au ole peo e wheka. Ia o te ona lava ma o whaalo alo I lea tua ma o matau I lea tua. Ia o lo matau I lea tua po apa ki whea ma whea ma whea. E o e la koa uso. Pe lampish paki. E o ai. Ia o e ma o yo kwangange e hingo pia. Ia ula marijuana. You know ma isi a mau mea. A o whanau e whaiwhi au. A o Kristo. O te nofo lava I ta lani o mātua. Na saula o ante no ia engo ia se mea mai leone si mai. Ia. O au la le po ua malava. E valu le tua, e lomi le tua. Ia alofa loa siya o ante. I le po ma le au. E utu ua me le aonga. Fa maila utama. Ia alu loa e va ai siya o ante. Ia o mea ngai fai. O le lomi e kapili. O lai ai kapili lava. Fa maila ia le loma tua. Nga o ia le safu susuangi au. Au fea malu, fea kiem. O fea ku ante. O la o male paki. E le matau la koia le atua. E o le loko ia vaela ia. Praise the Lord, hallelujah, amen. Ai le loe mama ma daddy la komela e fai. Ia le la wo wola ai. Vai la lo wolanga. E sao le lei. Upo le atua. O la loto maulalo. O la matau le atua. E lua lava. Loto maulalo. Ma o la matau le atua. And then God will bless you with life. Healing, life of healing. And so le fia ai mai e heal oi le atua. Ai fia ai le fia ai oi. You know, so se mete mana oi a batu le atua. So se mete aloi pui oi le atua. And honor. E wha malu e honor oi le atua. Tele meu te alu ai e honor tangata au. You know, a walu nei, anai wha mai tu spai, ato o se whai se ainga, po se whai poiponga, o to te ono no whai luma. O no whai tua lawe si le atu le sau tangata, e ame mai oe, e sau I luma, I lo walu I luma wha ama oe. O au lai wha pena, o te alu se ainga, o te alu ai tua. Ia, ai mai a tangata wha mai, susu mai I. Yo fo ila mana ia lo matawo I Compton. Sa fa le ainga tele na Compton Church SDA. Yo atu ama to o Luka ma kala. Ma kwa ia o fa kwa ngofo le wa. Wale ai ngofo wa kumu. Ai o ma ko o fa kwa ngofo le wa. Ai la ava no le lau mo fa fe au. Ko ke lo le mea na tupu. Sau lava Gabriel, sau lava tai toi ina ale le au lotu lea. A watu mato, susu mai. Ngofo I le ngofo ale o teipola au fai au. O maka ika ia. Ale fa mai ngofo I kongofoanga lea. Ia wo aku nge la fai au wa kuai aku. Wa ngofo mai kuai o. Alawa take over ma kola ko tape way in the front of VIP. Tote lola honor. If you want to live an honorable life, then fear God and live a humility. Live humbleness. Live with humbleness. Live with humility.
Loto maulalo a mate tonu to ainga. Loto maulalo lo to a fine lo to angani. Loto maulalo pa pena. Pe tale fa yatu e loto maulalo pe o au. E fa mai se le perfecta. Ama mai mako ainga. Se kolo le perfecta. You know, misa, kolo perfecta. O te loto file mu lava maulalo lava lo loto. Fea la mo iai. Fa manuia o le atua life. Life, a blessedness of God. O te ai oia te atautou. Thank you, Pastor Lapo. Wa tau mai I o le aila. E se mata manatu. O e nai pai tautu spaia. Awa lo launga so e mata e kare sia. Ile mata upu lea. Life, honor, and riches. Total riches, honor, and life. And all you need to do is humble yourself before God and fear the Lord. Always, all the time, 24 hours. Okay. Thank you, Pastor Lapo. Saulas Falele, Avatulo Luas aloud, please. Ale poin ale ole taimine. Ole sa wais pa mole lava pa tonu. Se sau lava se tato pese ma naya lava mo tato warm inga my friends, audience from New Zealand. New Zealanders. This is your song. Soanga of the two Olona Suafa Safa Lele Ifisanga o Samoa Wafo Inei Manu'atele Mata Leatuivaoalii Olo'uanganga Le Fui Vine Ola Rosa Fuamatala Emma Euleke Risopoto Le Fofogaina Wala Loto Wali Wale Vai Osina Ilo Loto Fetu Ea Wala Paanga Esili tasi oilo uanganga Yatanumia Suse se iyo alofanga Te iyo ema uamene Ia te oe fetula upele Esili lo tau ipe nina matai Manu'atele Tailo yarasi Ole manonga Masusana Isarona Befa atusa Tusaina olo alofa Te fascino mai o awala o le Sarmy loto I see you tie my moina le febule frimayo penina fetu ela mama olo bule oiaita Leatuivaoalii o Solomona Mana upu fatupu alofa Ile lili mauna fonga Pe o
Vetuea, fascino pea, ile faola. Che io maua mene, ia te o fetula pele. Sili lo tau I peni na matai Manu'atele. Tai loia rasi o le panonga masusanga sarona pe faatusa tusaina olo walofa pe faatusa tusaina olo walofa. Yeah. Pa Malo te lava ona sai. Pa tai lava ona sai. O te loa po le aso langona. Ile musika lena tātu nei. Ao'au. Tua ai o touch lava. Ma nei le musika, ma nei le Afiafi, ma nei le ngotoifo o le la, ma nei tilo atu pele lei ia manu. O le ma nei o le pese sole. O ata pia o apo lava I sata wo pena I sata wo ia o le asau langona le I whaatonu le ma nei o le pese whawhetai la tu lava ia oe. You touch my heart with this kind of music. It make me wish to have a boyfriend. So le asau tala ile nei ma nei o le pese whawhetai lava. Did I really touch your heart? It touched my heart so much. And why don't you touch Jonah's heart? Tofisi, o to fa longa mai le pule. O lo te fa express atu le lau touchy o lau height. Mai le musika manaya. Ale fa mai le fa tonu. Well, touch low height. Yes, fa mai. Why don't you touch Jonah's height? Okay, if you're touching, I say hi to Jonah. You why? Okay, lope if you're young, you're getting a palang yo. Lava la go touching. I hi to Jonah. Malo, whaftai. Rei mo pokalami. Baptai lava all the time in eh. Ya la so atu tātou le mea wo ai tātou. Some for New Zealand, some for the okay, pa mole lava. Pule pe mawhai lava ona. Tā mai se pese mole tātou. Au mai moa I nei Amerika atoa. Wai tele o aso New Zealand, Samoa or Australia. Right now, for all the Samoan who are watching us here in the United States, Oklahoma, Texas, Vegas, here, all over, please listen to this song. It's gonna touch your heart too. Not really. Time to dance. Okay, time to dance. Ai ua ngalo le fale o sa fai ai ta fai
Fofogaina. Imagine this, a mile. Pai loka siva pea uma lau interview. Ala lai ko ke ana kala ki mga ama ia e siva. Okay. Tue whatalo whaatu a te o tō mai mua mai I ma o. Whatalo whaatu. Greetings from Silfafonga Ole Tai Au Po here in Long Beach, California, USA. Ole taimi nei. Ole ao o ai lota tō. Ele whaatalatala noa inga. Ole ola o special guest. E tote mana tua fo ile aso la wisi show na o whai atu ai a te outou fo ile nale. O aule fia sue sa utoa lua sa upaanga. Ole show lana na wa mata ai a susunga ngai a Jonah. Ia ole Jonah la ole Samoa. Remember ole show na una whai mo meo palangi. Ya lo wa mata pa solo my guest mo contestant Samoan. Ya la to fa longo nei la ile le guest tala anga o le guest o lo tala la le fa ta to fa longo fa mole fa longo le lava I tala anga ole a whai atu e Jonah. I a Manuia e sau mai si na monga I upolu. Ia, to e sau mai po I adapt mai tu tuila. Ia, to te loa. O te lei wa ai lava le nei tangata e ngoi a Jonah. Ai kolo te le ala te me kolo a kui ke me o malava le asa mate tala no ai. You know what the saying says? Where there's a will, there's a way, right? So, e kolo kuala si tamaloa neo Jonah. Au te Leatuivaoalii e la. Ta ova ai ale ya Jonah mo I lava I le station. O whai atu ai. Ia ta wheloa I o le station. Pei se blind date for angale, you know. I was excited to see him. I'm pretty sure he was excited to see me. Ai o ia la. E ma ai lava ia o ia o show. Ai ia so lulu uma. O whai atu. Ele e whelea mea o lo tala noa mai au te leilo inga o fōlinga. Ia lea la wa invite e sau nei. Se e o wa ai momo I lava ele tangata le nei o Jonah. O Jonah o le a ave tato Mike. A le mea la wha longo le lei mai lava. E wha masina o tau. O Jonah e single. Ai lea la e mana e mate wo. Pai mai la o tau. Wha masina mai o tau. Be thumbs up. Be thumbs down. Be qualify for o ia. Yeah. So we're going to have a lot of fun. And we are going now turn the mic to Jonah. Ia Manuia. Ia lo sunga Jonah. O lo teimi nei o la e tala no atu mata la I atu lo ta leni ma wai foi lo tu e ngā tangata ia lai whaalongo mai o ka sengi all over. Ia I me se a Fili lale ma Doreen lai tilo mai. Hi Fili. Okay Jonah, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you Jonah Ia Manuia. Ia. O mono. Faafofoga'aga ma le vinga le tua. O nei a lo foi in tato. Felo I la loi fole. O fisa whaasaro lau si fonga le tau fau. Ia te whaataro fu mumuatu sunga le awao. Po le whaatonu foi o le nei por kalame sunga ia tula epa. Faafofoga'aga. Ona o le nei awa noa matango fiau whapena ona o sau whai atua I tono o fisa whaasaro lau. Faafofoga'aga foi le misionale nei.
o ngā ole wala au pem whaina o sa wali mai ne Afiafi e vai ama o mga kes ia pe ono kana wako le missionary nei o ke ngofo maka i ang whaasalonga le keni wala ia o ngai o logo kausu ese so ama ia o akale mo ngofo ia o masaulo mo le menu mga o se la poa ia e sa le ingu e le mga o le ulaula ko le mga o fo ia kangi pe i long king ia o mo fale mo akaka wa ko sole Maria fo ia i sa wanga ia ngaro ala ia whakarikari ala ese kere fongi mawai le misi o ngaringi ai ke o kai whasalo koe sunga tūnei pai le siwa ia so ai mawai la kere fongi al whalolo ia msa o walaulo ia i le kamai ka ingai ia makari mai ia karangwale ai ia ole ala ua walawa ia oe ele misi o ngaringi ok se wali mai se ia venga umo ma se fai lo aku fo ia le misi o ngaringi e kere o nga fasiri o le fasiri mua pe whaafenga o mai Amerika e o le fasiri mua po fo ki sa wai ia o le fasiri po fo e le mako ainga e oe ia po le ale mea ngā raingo ia ngofa kia ia se kaimi whaamkala ia le ara umora mo ngofa mea o ke sa wali mai nge se whaamkala ko le lo o langa fo inga ko pui fo mau lai ia mua o whakuloa kuri sungale whatonu se ia o a whea si o tātou motu o le wanga o tu oal tātou kako mok ia e mua lava a ver whaftai malvi inga le tua o le ola mal marosi o alei se ola mal marosi e kau ki le mwhain kako whero ai i runga o ngeiva penga whakailangi o kako iai ia o lau whakarofe mo whataro whatu le ao malu le tatu Malo te lea o le tu ia o le Malo ia ai mai se le tatou ples kenge pāle miolo ia ngei sunga le Afioga ia Naomi fia mem ta afa whataro whatfo i le whongwhitalai ai te lea le Afioga lauli al Manu'atele pāle meni kapeneta si o tatou Malo te lea o Whamsing City Malo e olo o ngā luem tono le tatou Malo ia no o mai le au fa tai ma la fa tolo fa ta lo fa ile au pa ia le tua si o tatou no fe la wa fa fa ile kaulanga lo fa penga o ngā umawai o le ka ingo lo finangalo ia fa manguia le tua tatou sunga ono le na ulau i mo la le tatou tu no le ora malo lo si ma mantua la fio ia ole te mirei ia whaapitai lava lau sunga Jonah o tele lava ia we vai au tu lima la thumbs up mai ia wa lucky oi o la lo fangia oi le au mai mo ia se e loa lava le taime muli ia o la fa mai fo le comment la fa mai tangata pe uma o se me uli olo pulo o whaapetai lava e te lo mana ia to comment e ata ia you know it's like a dating game to ia uma oli pare you know ia la fa mai le uso le ata si yes ia Faafofoga'aga lava lo sunga Jonah mana ia upu Yoi ole mua lava na I just want to introduce you Jonah who is and he's my first contestant and au lea lai e isi mela so e ia
A so e ai tātou Jonah. O ana tā leni. O lela la atu le mai kia Jonah. E pia whai atu le me sao mai ai mai upolu. Mana tā leni. Awa o au foi. E su e le tama. I ana tā leni. Pe mana ian tā leni. Po a foi tā leni. Aia. Ia sao tātou Jonah. Ia, o moana o whaelo atu o wingoa, o lo wingoa, o ionga, ia whapalangi pe o tau atu, ia o Jonah, e koroa o Jonah. O te sau le nuu, le lei a lea, mai le tau, po whareaka o Waimoso. O lo tua a, o ngiko sa le lio manu le laua i a maleava. O le i a maleava e le se ingoa matai Waimoso o le ingoa matai me Waiusu. Ta whai alo o tamad whare sa Waiusu ngā wifwela le suafa lea. Ma o Waiusu fōi. O le uso le tamau tamau se iuli maua. E ulungia fōi le si uso le tamau. Le uso le matua le tamau o lona whinge pōringi lena nofu matkoi. Ea, o le talaanga na o lou tangata ma le tamano o soifua mai ngela langi. Ai se i o i le mea malanga mai eise o tina. O lou tina o le mata autu le whanga ma mea. Le tamao lou tina o Samoa waa. Na usu Samoa waa i la whinga ma mea ngā seli. Le mawai lou tina. Ia o le taranga ngā o mātua no o la mai ai le nei o langa. Ai, whaisa utara i le. Mea nā laino o mai Amerika. O au. Sa tulia o male aonga. A kulia o male aonga. O rai ka un whai su e lunga le Standard 1. Sa prima foa. E le manga tolu fulea maa koi Waimoso. E kulia au rai rei o lunga le Standard 1. Ia au sa uloa. Aluloa. Palusima. Ioi. O le palusima la lea wa o lau kama. O lau kama e pule au awa il kako malo i polu il papi kuetsi mea kausima. Le winga lau tala o le mea ngā lainga o iloa le ka leni o lo ungalua i nei. Sa o waru lea e whele konkala ke alma ko ainga. O uso mo lo kama e whaia. Ia, o leisi kenge le o bili mai. O leisi palangi le o bili mai a Jonah. No, alwa lo sola long bakuria o lea onga. O lo ngofo elisi lo sumakole lo kama e whele konkala. O whai ngalua ngala palusi malo. E o whai ua. O le le palusima. Le ma le piriki. Le ma le finis. Ai kuro ma le isko inga o whai au mai piula. Oi mai whaleula. E ngofo e rare anti o lo kama. E lua kura e lo kama. Wawa ai ngā ruanga lai whai. Ia kia o lea ua la au mai kukuila le whaingo le whai sa pangpango. Ia o le mea ngā raingo o mai kukuila. O le whaingo le whai sa konga pangpango. Ngā whai le whai sa. Mako mai e koa sufulu mako au kāmuka. E koa walu o wha au kāmuka o whaanga uma whai whau. Ko lua ma o maro o kā sengi se o mai Waimoso. Ia ngā o mai le karapi. Au api ai le ainga le o ngal whai sa. O le ainga o le ushemen. O alo. O le kua whingi o le kamalo lea. E ngofo e le fō mai mangu lea kako i polu o koki klaus le iu ke le fua. Ioi. Ia o le ainga la le sa o wha moku e mo ngofo ai. O whai whai sa ma le ngā ruanga. Wanga lea ngai ngā e le mako au kā muka. Ia.
Wa fai ngeire le mea ngare ngai nga. Wa uma mea kau sima o ngofongofo au ia o kele koe apo i mea kau lau papa. Ia ao le Afiafi. Wa uma kai la kou api. E reise se hau pekea ia ngā ngai kama ia o le karesia maka. Ngā kua hau pekea. O le mea rare o inga la utala whamangianga le atua i lo ungi kangaka. Alolo ngā ruenga umara uma whailol maro longa o koe fo i polu e ka ofia o le ainga rea. O luma le whalisa, luma le whara le ainga. E asu e mua koe le sima. Ma kōlo ma le ainga, la umare ngongi sima. E fo i mai le wha maro longa le au ka muka. O mo o sima, uma luma le whalisa, ma luma le whara le ainga. Ia wha umaleo ngā ruenga o musafa e kuro le ainga, wa umankarango mai le ainga. Poke fiaru pe la atapa. Whakure maangira o whiongofu. O malo le whauwhalenga fo i lau ka muka whakure ngā mailo passport. Ia unga whairo le ainga le au Sherman o alo, pangpango. Ora le lesu vai asu. Mako oro le whankongo. Ale mako le kāware o le fole whamsingo. Mako a whakau koa e unga atapa o le social security, file social security, o mai le IT, file IT. Ioi. Il kausanga le fiku lua fiku kolu. Ia. O le mafuangangu o mai kukuila o le whaingo le whalsa pangpang. Ia ka whai whaala ia. Ka uara le, ka mai ka i o ngure o iko. O ke ka ua o pēr. Ia kei o le mele iko le pēr ngā whi kau ima ka mai ke le mau. Ia Mary e roa ka mai ke le mau, ka mai ke le tau. Ia. O le ara e whasiri mai eire, misi o ngare ngei po whaafeanga. Ia le mafuanga ngā reinga. Ngō wo mai ngei Long Beach. Ia, ta mako mai awa i le fiku. Fiku. Ia, mako wo mai, ia wo, mako mu mai i ngei le waru lua i Long Beach. Ia, o ngāra o le ngei Long Beach. O le winga lau whamtalanga. Mako mai lo i ngei. O roku assembly loa. Ka malilei loa. Ia alua urale loku. Ia isi uso ngā le uso o mamai, pēd mamai, mau ke loku. O le ngāra sa avea o le kampanginga, o le cage rap, e yungi. Ia whainga luenga inga. Ka pungi le kampangi. Ia usau lo, kari la unemployment. O loku la i le loku le amsungu. Whairo mo le whalisa. Whaungi la utara o le kārengi, o le meangi o whalisa o alma whamanguianga o i le tua. Whairo le whalisa o le ke unemployment. O le maunga le malwhewhia o le home tipo. Whakau mingi, mawako. O la kua awhisi le kamaroanga e ke risiano si ko inga. Po o haia la kua whamalai haia. Mai lo mo le application. Mai lo application whakuma. Whakuma kolu asu, ai kolu mo kera kwhele interview. Haia ilo maa. Le om tipo mo muanga ngai inge California sa ilungo Pispinos mo San Antonio. Ai le opening o Signal Hill. Maleko. Whaingaru ngalenga. E lua me ngā hea o le shipping ma le receiving o le pili material. O le lima le aveao ke lo wa ke sau ma le kampangina o e mo mo o le sengi forklift. O ke lo ulinga la flat perfunga le karse furung o le tipa me le pili material. Faapitoa samkalanga. O le tipame la lea. Pasta una ima makai o pōre sa. E whaila ko showru ala ko advertise mole. O le om tipo. O le parami, whaiwila, so si koe ngā tipame na. E o si ma, o aula o me kau si. O i ngāra ngā lawilo aia o e. E nge ka rengi o ke iai. Ala o ka rengi ka o le whaparangi o le masonry, landscape. Ia. Wa o ka ko Samoa e ka ua ka muka e ka ora me o ka muka e ka uma ia ko inga me se fai wila plumbing roofing por ase me ora sa o fai venga advisory para un de leing o ma o le me ka le punos o le use brick flagstone river rock yo querer experience ya que la wo
O rumala service tesa mako. E iei chano contract ko ila ko business car ai ka foi le I mera io fa la wilore ma ko foi ka o sam o stone mas ia era nga ka ngakuli nga do field service test pika mai ka awakulo le lungari ngai pispinos siri vai nga pese ka ka ia fa kolva nga I wale ise business se car foi ko lo kulo ngai ka mai no service test Jonah ko lo lungari le no ma ko I pispinos o le ni se le la walkway ma se la flower bed ma le porch yo kololo le fingi kololo lo klo ma ko karango o kera ku e kolu paila ke piliki ka paila ki sima o malo ai ke usin me po feo ke sa vai o fa ko sa mo ai ke u fa mai o sa mo na feo bal round o we ma ku ai ka u mai le o chan kalkali ele se sa mo fa ko I'm sorry is not sa mo o le konga yang ngara nga makamai ngai roa u tanga tsaile ka ringi ore Yeah. Say tato break Yeah. say tato break nei second nei te waru loa lava ia misi a au ia taleni a lela fisili atu la awa mua lava ole talk show le a Manu'atele say te le lava me e tutupu mo o mai ai you know ma longo mai ai ia olo isi la le mea ole bachelor game ia le lawa o bachelorette game awa ole bachelorette o ia le bachelor ia ole la e mana ia ole o longo atu an taleni ole masonry mana ia taleni e mana o mia fale masonry e fa mana ia pelika o la kafale ma planters box you know yeah o invite o e Jonah o te aluilana fale e fancy mana ia lana fale you know and I like beautiful homes I love beauty Faapitoa Jonah e loa whalongo atu yo taleni yo trade that's very good makes good money trade all in masonry construction and also a landscaper I like landscaping ole facility la o iai sa wisi taleni besides masonry ale tali mai I pe uma so teni lai fai mai tell her baby that you are okay or here or what okay le lola po se teni o lai fai mai tell her baby you are here or you are okay I don't know yeah o iai so o fa mo le so I say lot of facility o ai tawal mama lama o iai la so girlfriend temi nei Faafitoa mo le faafsi wangi ele ai se le lava e faapakele ia Jonah amen o lo ele i umatura o faasoa atu i le tulanga iai o le au nganga mala o faasoa atu i le Afiafi i le tatou atunuu o te le advisinga ia o la o le company a ngā ruenga whai paule mea a fia Moses sosoni ia wala o mai se whawhale sa ngu whaia whai sa aleki whai fo e kalekare le uma sola o la kwha uma sa ule aula wako au o le whale o leki le driveway o le block wall sa o vaia le aula wako au o la kwha uma ia o le whale sa o le ionga o le foi fai le slap ko fai le pele o le whale sa muli ang o fai karengei o fai a fai sa o le whale o le whewhau i sunga anti fai foi longa whale fai sa muli ang o fai ngei o le whale sa ngasareka le lunga lang beach o la winga lang whamtalanga ia ka koi sa mo ia waka koi le kari kongfunga ia oiringa ia o ai haia ia ele ia ka le reach au ka koi e ka fiola ma ka wakinga ero ainga ma e ke sosangi ia ke o le whaingoro polo sau papiriki polo driveway
Pore, lumofolo fare, o ke ti sign ke, my favorite, porch, flower bed, walkway. So si ko ai ngā maa, so si ko ai ngā piriki. Okay. Ora o meanga o ke whai o, ta o maua makele mai le experience le tipu. Ia ora o karangoa kulea ia le, si o tātou atunu. Fia Moses Sosoangi. Ia, o le missionary nei, o menechanga, le wo ye ngai. Ia, o la kerifongi, o le lima ngolua. Kolu lua kolu. Kasi lua kolu. O la ngumera nga pe a whai ke fia. Moses Sosoangi, ia ngai wala maila ia o ke alua ko. Wa ai makakarango. Ia ma help ia oi, o ke iloa foi, e foi lau tisikau o ke alua le humtipo whakau mai, mo matiri. Ia pole wala o foi le sunga re. Ale misi o ngale ngai lang kerfong. Ia wa ale la fa o ia la meni cha fo ngale le. Ia la o so soangia kore si o tunu pele, la tai tele le. Ele sunga ele fa tonu le o foi. Ia ala tu atu e le missionare po anga fisi o. Yeah, paptai lava brother Jonah. O se Italia tu lava ia le sosoani lea o lo o ni mai a. O le pai mai o le nato te pai tau umai a o le teine o lo le restaurant. Looking for any place to live. Okay, o te le mauti noa pe fia le matua o le teine lea. I ele mawhaina involve au when she is a minor. Afapio sufitu on down. I cannot help. I can help if she's an adult. Afapio for she is an adult. E wala au mai lo telefoni. Na e to te vai pa longa mai le sunga mato fa atonu e tau to lava lo telefoni I ana pisinisi ia e lei la o telefoni o pisinisi e lau atu e ia. So I back to Jonah. Jonah whaptai te lea leo vai atu oes tama tangata, tama loa. Talenia, very skilled with all your trade, and that is very good to hear. You know, not many people are like you. But my other question, lo isi fesili la lo a wo la taua a wo la taua ya na I wa e lo fale e te ma faila na e sa we faia ya o planter's box wa lenga o planter box e faia tsa sima ma tsa me fa ma nei e fa fola tsa ma tu ni mo li klisimasi I to tono la au, you know, that's my taste. Ia wha kai mo le whawsi, ia. O mea o maa ngai whai ai. Mai kongo le whatu. Ia a whai wa e. Alofa is a bird. Ia o mea ngai whai umame mga oile bird. Wa ki whai nganga ia le kupare o kou mawhingi. O bird. Wa foi o le bird a lele wa aile la au fulenga le sumarie koe fua le ia. E Malo e makau mawhai. Ia ngara rea ia. O le arawa so kai me. Te kia wangoa ia. A vero pāti ona. Ia mara maira ia ula koe. Ti sailo mauka. Patai te le lava. Sei tato, sei watu tato mai ki le tato whaatonu. Po iai sana fesili. Ele sunga nei a Jonah. Ele mea la lea tau su inga o paanga po wo po boyfriend po to lua, however you call it, or a partner, or a companion. I think Sarmy should have a question instead of me. Kwale mama lama Sarmy, what's going on? Sarmy, do you have a question for Jonah? Yeah, any question pertaining him and me? Jonas, so what do you think about Crystal? What did you get interested about her? Oh, thank you for the question. You know, the first time I see her.
So Thank you for the question. You know what? The first time I see her for the program, oh, he's so cute, so pretty. That's why I hear her about talking about if I look for some boyfriend. And I lost the number. And I looking for product for Tonu announcement advisor advertising the store and all that. And I got the number and I call her. But we're nice talking. He's so beautiful. Yeah, she's That's why I amazing. call. Yeah, that's why I call her as the princess. Yeah, princess Yeah, missionary. she's a queen. Yeah, that's all about her. O a Jonah ni vaenga tā ua o re tamaitai ua e filifilia ma ua e manatu o re a whai maupaanga a matatu nei se o o le lumana. O a ni vaenga tā ua e wa ai e ia Kristo e ua tatau mono mea e whai maupaanga. Ja, 5 timer, 5 serie. Sunga 5 ton tulep. Ja, oilo i ka ko ole vai lava i le amio, Ia. ole amio ma le kaukala. Ja, o fōringa, ma ka aka. Ja, e ke iloa lava le tangata i ona fua. Ia. Bava ai foi. Ja, ma kalkalangoa ma o fai ia. E se le Mario e. O ke ka unga wa ko ma kwa kuoria o e mau. Ja, e fai mai wea nga fasiri polare winga me ka o kuoria le mai le ke. Alu akar fa makalanga alu sa o ai le fa alo. Alo. Ja, ora o kariaku e so. Tai. Le Na ia le tari Kristo. Ma naia se lau pasene tali toa ma naia te le lo tali. E loa le lei lava ya o le tali o e sau sao a le loto. Se to e tasi lava se pesili a Sarmy. Sarmy, one more question for Well, Brother I just John. want to tell you good luck, and I hope you can afford her. She's very expensive. Thank She's like you. expensive things, so I wish you good luck. Ja, thank you, Sam. I hope you be the selected contestant. Ia o lai fai mai se tato atu le tato board. E se pesili o le bird e le wing o le bird e le ia Jonah o le woman girlfriend. Lai fai mai tangata a lofa isi bird. Ia o lai fai mai tasi lai fai mai very honest man. Ia ai se ai o e te ainga ia bird. For le loina oe ya Jonah ole honest man. To me, time will come to see a true color of a man, and that's the wise thing to do, right? So, ole ola ofesili la ya Jonah. Ata o la I se fale enga. O au a very classy. O te mana o e tango ia e lau paanga e toso lo no foa, whaalo alo mai a o ia o nofo, I le nofoa, you know. Au a ta o fo I se taavale, o te mana o fo ia te oe e te tango e open lau taavale, pe to toa se I ulo toaia I to tono, e whapena na whaaloalo o ia au. Ja, whaakai mo le whaafsili. Whaakai mo le whaafsili. O le whaafsili wa e whisili waingi. E wanga ngā lava se kama, se tamatangi, kamakangi e le iloa, respect, se kenge. Kulanga ngai whai o winga ngā alkangaka e iloa,
respect le kengi. Kakara le fai kokoa. Ko so le ngofo le fale ainga. Kakara le fai ko o ka vale. So si ko ainga fa ko irunga. Le kai mi mo ka sam. Ia ule lima sa vale vale ka vale. O winga ngau kanga ka e loa respect le meka o le kengi. O le winga fo ngau kanga ka e loa kaukala ma whaaloalo ma respect le ko pāre o kengi. Ia, e foi ko ke le foi ko inga kanga makaka e. I lo ke e nau ke. Ni e a mi o foi ngare pe ka ko e a mi o fa mangu foi ngare pa wale mea ia. Ia ko e out, you know. You know I'm talking about. Ia o mako ngai le ke o le ngare, you know. Ia, ora o kari aku le rau. E la fa si. He papai lava lo te vai atu tato au mai moa mai. O lo o fesili mai I lo tausanga. Pe fia o tausanga. Ore Faap City. O kausanga o reo wa. Waiva sfuruiva. E mo mia le. Ole le Faap City. Wa fia kausanga o ro. O fia kausanga yonga Chris. E fia o tausanga. O le mana o mia mai tangata i o tausanga. E O fia. kausanga ia o le asa wari o fix full. Ia malo lava. Malo lava e te nai e te malosi lava young and handsome ole o pesili la e iai la ni pe ai lo tino. Kasi le pe. Le pe le mo fa wi makar fa kusi mo ya ngo grandkids. So all my grandkids right here. Ia ma le vai kai mile nga e mai le me fra ka ko kauli ma foi le lima. Ia ma le kauli ma le lima nga vale. Ia o ko ngo foi le ko mai ngo o grandkids. Ia wa e ko I wala fa ngau. Luas full lua o grandkids. Ia. Ia kamai kia le fai poipo le rom ko fai poipo. Ia e se isi me ngava I kai me le pouliuri kai me ka fau. Ia le karia kula. Okay. Papai lava ma nei te lava wa le tele lava strong communication is a strong relationship. O le lau te fia fa pesilia tu foi lo sunga. I love flowers. I love to receive flowers. O oia te tangata e nofo ave ni se losa I ava pe wota ua te nofo mai sau flower pe se nato se flowers la officer pe o tele o isi tama loa America. Ia o mea ngai kong fai. Pe a fai ua mauku, ma mausali no mafukanga. Ia o mea ngai kong o uia. E kauanga e uia ngi mea ia ki kiro mai ia lau mana mea o lo fakula ia te. Ia, ora kari aku le il Faap City. Okay. Alo pesili muli e a foi nale o paanga po wo po relationship between husband and wife e alu pe e alu wa misa e alu wale koe mangongi vaanga le wale koe excited lively Faafofela o au wala ai va ai mai au o laua wale o pe wale live ka relationship Ka uman momosi. ka umale momosi ka wako somalie ka umaku le sweet flavor le amaka le relationship e Faafofela a ola ta o se temi papena e Faafofela na spice o le ta relationship
Le wia whaafea na tama whai oe e spice up, e whaaola le moli ngā o ma ia ola pelung moli ngā o ma ia ola pele le relationship. O le mea ngā, whaafitai mo le whaafsiri. O le mea ngā, e sau i ko kongo o feelings. E sau fo i ko kongo o lo fatu. A whailawa i ke alofa whaamaoni i se wa e tasi e lau whiriwhiringa. Ia ngai vaile i tua po le mai, po le pipiri, po le a lai ke vai. Oso mai o ma fo whaunga i le alofa o lea teinga ia oe, ma le lua mawhitanga. E ware soifuanga le tatu i. E le kukusa pēr, tu mau pēr le marosi ma le au le lei. E whaasolo solo i luma o kako, le kako soifuanga. Whaasolo solo fo i luma o kako feeling. Ma mea e kukupu mai le soifuanga. Ia ale kangaka ia e iei le alofa mongi ma le whaamaongi la whainga wō ma le alofa o le ua la whaakasi. Ia o le kangakanga e kumau wase e o po le arkulanga i la mawhukanga. Ia le tali atu lea? Ia. Ali Jonah. A whaapea lawa o e alofa lava ia au. A loa o au te manao lava ia oe e te tango e tusi lo ngoi lo fatafata. Crystal. E loa e loa lofa ia te au. Wa e alo lai lea pawhinga ma lea ke ua ka misa la ko lai ke alo ma awe lau ngoa. E te malia, e te taritono, e te paari mo i alo o lofa ia Crystal le tātu o lona ingoa, lau ingoa i lo fatafata. Time will see. Yes, of course, I do it. Okay. E Paulo mea, ia ka whuringa i noa, ngā eke whaasa mais ka ngaka ka, te pe au kingo. Ia ngā ue kangi mai ngai ramo. Yeah, of course, I can do it, whatever you want it. E whaelo o manao, whaelo o whinangalo, i le mea ua e manao e whai i lau tino. Pei ona e alofa mai, ai, ia Jonah. Pe ele pese va, wa ako ko alofa ke le ia, e te alofa ia. Do you love me that deep? Se fisiri, whamura. E te alofa tele ia, do you love me that deep? Yes, why I'm here for. Amen. E fisiri ia, ora ngā pe o ngā uwhai aku. E pe whinga ka ua ke o kaimi wana. Ngā le kalangua ke whongi, le whiwai ai, ia ngā alo. Ngā ora wa Afioga o ke vai mai ke whongi. Ia leo ua whakaungu wara o wala wako marau. Kankangi aku e whaingu sau ka whiroa i rau Paul Kalame. Ia ora kari aku rea mai whalalo. Ia mo e ele pese po ia nale John Parker. Ulo utino malo uloto wana o oe. Aya. Ole o pese na a kalangoa mai ngai Jonah. Se ole ole po ole o. Ke kolo aku o la ko oku le pai o kalsanga early in the morning. Kalo pai. Famai Jonah. Wa ese lava au. Wa ova lea ia o ele pape. O kolo. So se me ai kolo aku kolo. O kolo aku le ko oku le fale loku. Ai no ia o Jonah. Nale, Okay. ke roa li Kristo. Yeah. E ien me ta ule valea e li pa. Tatu ia le la ua lua whelua i le aso. Lea ua telefesili, ua ala sa ua va ai. Lea ua lua whaasangai ma le tangata lewa na lua tala noa i le telefoni. A lefto e va ai ai. O le ala se... Io, paptai lava pule ele fesili, manai fesili.
Wa pesile benefit ai poi o to uma tina o pa longo mai yo e pa pio su e so pa anga au nga lavele nei po kalame e teach ai tato ma educate ai tato e wing o tama I a tato tina po teine me mua lava na oma na o se tama Samoa tamatoa. All right. Lona lua. Sa oma na o se tama la poa. Awala e la poa lima. Ya pa pela pala o ya. E la poa lima o mala poa ya le tino o Jonah. Ai te e kolo ha e fialo umi e fialo sa o Jonah famolmole. Ongo kolu. Yongo kolu 6'3", that's a tall man. I send that to Loy e Jonah yonga akaya o papia. Oh, he is a tall dude, man. Yeah, and he is a Samoan, a pure Samoan. I tasi lavale pona. Ele la poa. Etel mawhai la na so'o li mai pe ai tā ofi ma holda o ma si ia o lunga ma. Eo li ma wa mena tana ma na sama loa la poa. E mawhai na o uana ia. Surround me, hold me, show me up, show me around. Papena, it's a mawhai la lo eo lima le ma losi papena. Pero ma losi ta ma lo la poa. Si, whamuna mole aso u oso. Whamuna mole a tawhawata Earl. Leanga o lea te taumwhai mari taimi o Pōkalame. Ia wala au mai te whonyo o tatou fisa, 5 iwa o valu 5. Whamuna mole leanga o lea ki taumwhai mari taimi o lea whai Pōkalame. Wala au mai I le 5 iwa o valu 5 marwharualo. Ya, paptai lava pule. Ole aluato le tali pesile al mato pule. O lai fai mai. Ole asa o baai. La fai lo pesile. Ia, ole asa ulanga, ole sa lua, ole long distance lena lua taranuai. I Aso'au, lea la fto alua wheiloai. Va ai atu, va ai mai. Ele o whaatasi ia qualification I tamana e mo'omia. A le lau sau, ele la poa e pae, e umi, ia, mai o lea la sau se tala o whaafonga lea tunu le teimi momo le uro wheloa iai. Io paptai pule. O pewa lua ele tolu vai aso o mata no le telefone au tele iwa ai lava I polinga Jonah. I just heard his stories after stories, beautiful stories. We all come from a colorful life, different stories, with which I determine is your colorful life, the life you walk in the path that you God designated for you to walk. So, anyways, ona o ba'ailo la ya Jonah ilana ata e skinny. O fatora ya Jonah. Oh, how tamana sa tamalo la poa. E mawhaina opo ya o malosi. I tell you about a week after I mata no fa me Jonah. Sole o la makanga la poa lo o nga mga. Longa winga fako. I say apa mai. Wa ke le lo ai le ke ma la poa ki. So Samoa e tele lava winga, e tele lava awala, e tele lava mafuaanga, e alai ona sue, ele teine ele tama le e a fonale la faise wo, pe mana o ai. Ia, o la, e sa o ai. Esa o ai le sentence le comment le teine le sa fai mai le tattoo board fai mai o isi tamalo loa na le pe na lava
ai wo le umi lava wo ai maua lole teine wa ave lole teine ele moenga ia na uma yala ia maku pai felingi ko yala ia that kind of man I gonna worry about. I have to be aware of it. Awai tele foi tama fa pena. Ole me foi na usa wa ya we la wa colorful life. No date for ya we I palangi, me always me fa pena, tele mana ta wa tu ya o privacy. I love to fa ya tu ya le temi na damba ya o na tampa ile tama ya. No le uma lava butter up. Uma lole sex. Wa fi we kolo ak, I kolo aku wa ke le lava. E kasi la pe e fa lua la fa tolonga kolo aku si ngoa I fa penga mai. I use my common sense, my critical thinking. I said, forget it. Who the heck are you? You think you are? So anyways, lo tuangane Jonah. O leo te patu sao lava o te sueina se tama e lofa lava lona e umi lava lona lofa ya uai e au ngale le umi o le relationship e tala e study le isi e confirm ai le relationship it become to a heart-to-heart relationship and to become very strong in the relationship. I live up it's a no ane ya umalo no with my lifestyle from my bad experiences with all the men I've dated. I really want a relationship to test and to find out because we come to find out their true color in 1 month. O isik tamaloa e faapaka o maloa le make love ya ko e alu lo mala ko o fe la mo o yai ya le la o tele mana o relationship fa pena ya date ya tausanga date I study lele isi malaisi ya ona lola ia le tene male tama o lai e lofa fa maoni e ali tona. Yes. O le ala so whamatalanga pu I lea mea. A wota ua. O le ala se so manatu iai. A wo fia le tausanga I wo waita ua. Whaipoipo lo ta ua. I'm very honest with my true feelings. E fuafua lava ele kuria si kausang a whaira ua wile e love ia a la me o roa whai poi ia ele kau e kei loa lava ia ngare kama I rofo le kama ngare kenge po le ale o ngā whiringa o a fui ngā a mio whai mai a o I luma whakanga. Ia, o si kari a kore I rau whaafsi. Yo la switch ta totally Jonah. O le ase se apa feia oe. O lea to inga teine po tamaitai po winga e te wa aia o le tamaitai moni lava lea mo oe. O a characters po a winga e te wa aia le tamaitai pa apela I lo loto. O lea. Tap kai malifsi. O winga ia pe nga e whaia mai ia kia. Mo ia. Ia o winga ngā re o kei loa re kengi. E le lei koe a mi o le lei koe. Koe rofa mogi ia kia. Ia. O le kali o koe e rafsi. Yeah. Sa stato pese. Ia, I taina tatu pese wha mole ta whawata Earl. O lea na whai atu le tala pi o lea lawai te insisti a whaere mea na te whina loai. Ia, o le whai me ta whawata. Please, there a little girl looking for a help. She's from Samoa. For more information, call me please. 757-272. Yeah, here in Virginia.
Io e o mātou o California, ai o lea mai le whatala ula wha mole mole. Ni te o mātou le whetu wha pia o mātou ignoina ia lau taum whai mai. Io e wha mole mole ia tātou uma Samoa o lo o iai li tamaita i o lo mo o mia o le tene Samoa. E lea na fisilia tu foi ia Crystal ia po le ale matua o le tene langa a underage. Ia e whengtala na whaitosoani a Leatuivaoalii. E wha mole wala o mari telefoni for more information. Ni tātou tanoi le mo le wha alolo te le lava. Ni awani wha pia o iaiso mātou langona to ignore you ta whawata wha mole. Whaptai lava, whaatonu, whaptai lava mole respond ele Manuia lea. Or I can help, but there is a proper channel that we have to go through legally, officially, because she's a minor. So, like our whaatonu said, o laua iai lau numera, o te alua le whare kolo aku oe. Yeah, tus o lewa po e nei, I will help you. O te paasino atu awala e whai e o proper channel, e ui ai. Yeah, na ola ia e mawhaina mai le teine ia au e whaanofo ia te au i lo whale ma take care au. But there are proper channel. Po ai are tangata le adult le na nofo ai. Ina I te I lava ua involved, ua whainga may cause difficulties. So therefore there are proper channel to go through in a process of any minor to come to me or to go to anywhere. A wha pe o le ainga Samoa la iai. Ia mawhai na ulele atu, pe mawhai po ina tu le teine ele waalele e whaalele mai because the stewardess lai lunga waalele e take care minor. You know, okay, mai la ia I whaanofo ia but we'll talk about it because ole alu le te alfo le teimi, but you are not going to be abandoned or neglected. I will respond to you tonight when I get home, okay? Okay, ya le lopo le isi tene le al sunga nei wa kolo mai. Anyways, Jonah, you are very, very honest with your feelings, and I really appreciate. Not many men who dare come and have the courage to come forward and spill his true feelings without being ashamed. You know, that's one of the character women, girls look at it. So, ole ona ofesili po ya Jonah po ani characters ale opposite, ale a female e mana o mea na ia, ale o fai mai na ia, o mea uma lena mana o ai o ia au, o le I se tamaitai, o le maua ia au. Yeah, na papenala tali mua for my man, I like you, you know, I like the way you talk, I like the way you dress, you know, you are mine, I want to be mine, you're so beautiful. Yeah, pape, yeah, tala no lava, tala no lava. Ai uile, Jonah, o pape tai te le tu lava ya, oi, le tu angane. I lo pa maoni yo answer tele al o vaianga la tu mai lunga le pe uma ainga uma o vaianga pe o vai moso uma le kali mai ya oya o la fa mai uma you're the man. Ya shanga ponga e ese la ko e ese au ai uile o le utali e fai atu ya Jonah. You know, e lava singa popo lenga. You know, o yo te straightforward lava. E lava singa popo lenga. Ona o Jonah. E iai lona to alua. E iai lana whanau. E lua se furu wha grandchildren. Te o te popo le lava le vaenga lea. Ne I te I lava ma lima tis pala enga. Ai latu mani whawhine ka wai aku au hipu masipungi mangai whalewhaenga. Ole mea la na o te ba ai poi I'm very wise. I've got to look at all the four angles. You know, pe sefe. Pe o le ale relationship with Jonah malone to alua.
Nei te ua sau le whine nā whaapisa, whaamatanga, te tonu, ia malau mai au. Ei, o la me wa ave lo kolua, ia kama lo whangau, ia ma bla bla. Ia, o le mea nau te popo le lava, e te le i ta uwa lea lo ingoa, in the past, never. Ai se a, o te le i alu lo o langa, I never involved with a married man. Ta loaila no ba ai o uso. They were involved with married men. Yet the man fell in love with my sister. But now, le lau te popole ai, lana o Jonah, e iele to alua. Ai le no fo I local area. Nei te iau a mau atu pale inga. I attack our Finland whanau, you know. I have to really protect. I have to, like I said, I have to look at all four angles for my protection. Yeah, la so fa matsalanga e fai mai lea. Yeah, malo fa matsalanga le na. Alu lo tato fashion. A Christopher mole mole. Se eu ta la vea il te miro por kalame. Mon fa fonga tatu atunu. A fai o e mai mo mai mata o le ta ua ia te le o le fale a onga. Amen. O lo maua I o nisi o I tātou pe e sena na ai o le peini mea ula. Peini mea ai o le moro sila fia. Pe o nana u fai atu e o le whainga o fesili, teimi o fesili ia na u whamatalatu le upu. Io e paparangi whamatala I vaanga e fesili. E o foi la I mea I e pe o ni manatu nisi o se por kala me su e to lua le ai o to sila ma le manino le taua o fale a matutua la ua ia no foto matua Cristo matua ia Jonah o tangata ua leva na ola le soifuanga ma le ola a o mata upu ia tam fai talanoa ia o mea moni lava o lo tupu le soifua ma le ola mata tutoa fonga ma le tutoa o fale a onga mea uma le soifua al fautuanga fo ile mo ulua io e langa te taunga fiota ka ko mea ia I le tatu te le io o lunga o le lalo langi te le o lo fafonga mai le lava le totoa le tala noa ma le manino a wane I eise whaata mai titi ia tala noa whaata ngata matua a o fafonga le tunu marfalolo. Amen. Praise the Lord. Yes, it's an educational talk show too in many ways. Papai sua o le taimi nei pe iai lava se pesili po se what do you call do you have anything to say or do you have any question to ask before we end le pailota to fashion? Yeah, Jonah, e iai se me e te pinangalo e ai e mention pe e se me te pia pesilingia ai le I o atu pe iai poi sau tau to onga. O rau kari aku I rau whaafsiringa e kalanga mai ai I le mako aingo o maua o le vonga o wāla mara wa ko ni la sa wali lusu kausanga ia walu alanga ka ia whaile me mga oinga ia o le mako aingo fo ia o kere ola e lang friend ia wa peanga o kalanga aku ma uma ngai me papa e lai loe estu mal fa tonu nga vai kai ia nga ala ia pengu kalanga fo ala le Arizona ia o fo 5 mai ala ia nga al mako ai nga le Samoa ma uma mako ai nga le ai ma Samoa sa ko e mesa wa ngai ia nga ka mai nga ai me papa ia nga ora waru a fai fale o lea ka mai kai parang ia mo ia o ma fo nga fai fale le si fin parang ia o mo fo ia nga o moro ia wa pe ia ka fai lo se break si ia ma va ile tu po ai king sa mo fe lo ia le o ka I me le tu ai eu manga o sa o mau ia le laftai foi I lo Afioga le missionário
kali mga o foi mar kali para o mai ele papsi ya que ele kali ya kule mal fala mal ka ko fa sua folinha Afiafi. O ka se mā nei o tātou whātau noanga ma le sunga nei a Jonah. E leo tangata lai titi po i tangata matua. Wa toi titi a toi fitu spulu on tau sanga o au poi. E leo tangata lai titi o au tangata matua. E ono spulu ono o tau sanga a poi nale lua se pulu pao grandkids and lua to lima lau whanau to lua tama to tolu teine to tele o to loaina se o whanau au whatever now single talu lava na oti Charles in 2014 sa maliwa ia Charles ile cancer ia no for yala ia na o ia mata talo ile tua ele fia faisa o e te ilava o Daddy, Lord God Almighty, if it's all thy will for me to be married again, to have another man in my life, let thy will be done. And I need for you to send me, to appoint me, to lead me to that man, or lead him to me at your perfect time, at your perfect pace. Yo lo te talo na ile tua. Ia nala o walo ai lo le show le na fai atu fai poiponga longa winga wala ta mai le te me ma te fai poipo ai mo foi sa o fai poiponga ma Jonah o ma wa ata ta no nei Jonah e ko lo ka ya o le la kapi ko lo e fia ya na ya ai ka le simele I like Jonah about ole Aso'au ia maka you know that's so nice, very cheerful man. We are, you know, when you're lonely, that's all you need. Ole happy lover, you need someone to cheer you up. Ole ale ngasa ina le tato suenga bachelor ole ba yaso lea ya ole ato ba ai po isi contestant number 2 so ba ai mai la le se contestant number 2 lona winga wa tali le mana o Jonah wa yo Crystal ai lo la va ya o le fia Jonah ya o te mi umai kolo tu ai e mana o lava na ia e va ai ya o maeva ma o i ia ma va ai lava ya o fa mai ka fe ma ko loko e va ai mai nge ma o ako ma le kenge o si u fo ai mai yo fa ma ko loko o fa ma ko fe au pa va ai mai nge o la ku sa vali ya ko o ako le li mai ka po a ku le e pa ma se u fo po fa ya ko Pale, bala. Okay. All the time nei pa mo le la uma ta se pa ta noanga ala o ta to fashion. Come Simon. Tino tuma sila lope mo se avanoa se iafia ni se no foanga tasa asa apetalia la tato maanga taui ani isene atu ufua manela fulafua ta o alofana va ai yo fofongalo te ena o langona ile po
se ila fua tau le afiafi ae ta fa'afe sangai Aulu na namuilo ufatu eliule pope o fetu pupula Una o fai atu ai leo ulang Una fai ngata o ualo fana Manu'atele here in Long Beach, California, USA. Samoa Radio. Now we are going to have our fashion show. And again, here is Sarmy Reyes, our professional fashion designer. Hi everyone. Welcome to our fashion segment for tonight. I hope you enjoy it. I'm Sarmy Reyes from Los Angeles, California, and every Wednesday we bring you the latest sort of fashion. So I hope you enjoy it. We're gonna describe the gown dress that Crystal is wearing tonight. So it's a special gown for tonight, and then later on we're gonna keep going with more surprises. I hope you enjoy it. So tonight Crystal is competing with Kim Kardashian. She's covered with a tunic long dress covered with all Swarovski crystals, and it's all see-through, and it has a short cocktail dress inside, so you can be super glamorous with both of the dresses, and so you can go special events like red carpet or very fancy events. So I think she looks gorgeous. She's covered all on crystals like her name, and then the cocktail dress. If you wanna feel more comfortable, so you can take care of the tunic on top of the cocktail dress, and you just wear the cocktail dress and be more comfortable and more casual, and you can go to like any kind of event. After the big party, you can wear the short dress. It's a cocktail dress, and the legs is very sexy, and it's all see-through. So she's a Kim Kardashian tonight. What do you guys think about that? So the fascinating hat is matching the bow with the bow it has attached at front the dress. So everything is matching and sparkling. So what do you guys think about the gown dress? Elite party, rich, wealthy people with different designs. Yeah. It's a see-through.
pena o kai atu. E whai e tamale ia. Papapingele o whale ia iau. Le la o vai mai ua. Lai kikele ofu au kikele kele kususu. Sorry. Ia ai whapea. Ia, ole mea la lea ole bau. The cocktail dress, it has a corset in the back, so you can really tie it to be more fitted. So it's option, how you wanna wear it. Ole ofu la le totonu, ole ofu le mafaina ABS. Whapea vai. Yeah, you can play with the tunic. It's detachable. You can take it off and just wear the short cocktail dress. E mawhai poi la oe na ABS le bou lea. At the tale laule ofu atoa. E na aluala ia na le ofu le totonu. Paki ya, masi ya, Hollywood style. Yeah. Alang kele mahala kapea alang le yano ni paki. Ang faya Sarmy. Ole ofu le kaunga walo e alu le red carpet. Awai le se iso la bangala movie style. Ofu se ofu faapea. Yeah, ofu ako lola ya Sarmy. O aulo ngofo o L8. Pero o Just as it's a dress. It's it goes long tunic. Long tunic is all crystals, and it's detachable to the short dress. Hi Tassie. I hope you guys enjoy it. It's a very playful gown, and so it's very glamorous with all those crystals. Yeah, this is very glamorous. Ako na le ole ofu lea. E mawhai na biese le crystal clear lea. Nga whai umai ngā langa stain si tama lea. Papapinge lea. A totono la. O la le bow la lea. O le bow la lea. Yeah, match. La le bow lea. Yeah, you can have two different styles on one. I mean the tunic long dress is detachable, and you can combine with any other kind of dresses. Yeah, ole opula lea e mawhai na ABS. Temila e fashion ai. Temila party ai, paki ai, maingu wai, mo popa masiva. Ya ofuloa le ofu lea, Ya, malo yala, ya, kaunga pakele, ipale isi ofu, ya lunga ngā I Sarmy. Alanga ka whai na au ofu ia inga I le whale au. Ya were too late pakele au ia kau whai. USG Virtual Acoustics Experience. Anyways, ia ngā aluala ia oe teine lea mta mai tai lea. Yeah, show off. Show your body off. Different Or me ceiling types paki ole impact the show off. sound within a space. Yeah, okay. Now Se you can tama actually lava see sato and isi hear pese the pa mo more difference. se mao atu tu e fai mai pore kasi. Thank you guys for your comments. I hope you love it, and we will be right back.
inga sa masani ai I aso ia ua tuanai Momo ngai a aveta ua funai Matino e tasi Ona e tali tonu ai roa lea O italala mole lumanai Hello there again. Welcome back. This is Manu'atele for Radio Samoa
here in Long Beach. I just want to remind you, because I know there are a lot of audience are just coming in. So welcome to our Silverphone for radio station here in Long Beach. Okay, this is our Puletasi fashion, and now we're going to turn the mic over to the professional designer who designs all these Puletasi and fashions. Hi guys, we are back, and now we're gonna show you the Puletasi. So as we told you before, so we are creating a Puletasi collection, and so every Wednesday we're gonna be showing different styles, and so I want you, the Samoans people, be glamorous. I don't want you to wear just a simple Puletasi, because everybody can buy a simple Puletasi, but I wanna design something glamorous for you, like this one that tonight Crystal is wearing. It's a blue, actually like royal blue color on satin, and then it has all this embellishment on the sleeves, and also on the bottom of the top, and so everything, it looks very glamorous, and we're matching the hat with the outfit, so everything is matching. So all the embellishment is of sequence fabric, and so I use some kind of material to make it stand up. And I think it's fabulous. What do you think about the design? She looks glamorous as always, and that's her style. How do you feel, Crystal? I feel tremendously startled, because I'm so amazed at your talent. You're so talented. You're so Thank you. Tremendously idealistic, and I love the way you design. Faafofoga'aga, I was never there when he designed and started making these clothes at his shop. He has a shop in LA, and I was never there. He has my measurements. I was so surprised. Ole ofulea ta ofuneia ta tala tunela vaya. If I may, how many portas you have ready? If I may, I lua a pink manipulu. Ya ko va ayale yai ko va ayale yai ta ofwale ma va ayai va. Wow, you know, I told him in there, wow, amazing. You're so amazing. Thank you. You're so artistically realistic. Oh my God, you're so sophisticated with all these talents. So I'm just following her style, and so you can be like Crystal, you know, very glamorous, and not always wear, you know, like a simple Puletasi. You can go to a big events, a big parties, wearing, you know, and looking very glamorous from head to toe. I hope you love it, and so we created a collection, and we're gonna be showing every Wednesday here. So very interesting. So just reach us out, and I'm asking you to follow me on my Instagrams, Sarmy Reyes, Facebook. Follow my social media, and we can be in touch and be friends. Crystal? Yeah, Manuia, awful thank you, Sarmy. Thank you very much for your talent, and you someone beyond understanding. You're so amazing. Anyways, Manuia lavali awful le tao etinai ali Jonah. Ole fatu ya Jonah. Manel ofle mai deny if my Jonah yes. How you like it, Jonah? Nice. And that's her favorite color, Crystal's favorite color. And all sparkle like her own style. I hope you really love it, and we're gonna bring you another one on different style, and I hope you enjoy it. Ole bottom le ole off. Alo ilo mai la ole kaba ba o ka se ai mai o ka ngaka o ka se ma
Mimika ia longo lua, polo paanga e lua oi, lea paape ke le kangaka. Ya, sei mao atu tuai o, pamamole a pule pe mapai lava na ta maisa dedication mo tato warma audience in New Zealand, I mean Australia. I love you kangaroos people. This is your music. Okay, let's go. Okay, we'll be right back. Ai tu mau lo fa mo e o waso o tu toe ua o I lo wa e alu ai fai na tana ngalo I lo fatu tau ma fai e fa angalo ai mana tua pea o e se aso pea o tau talele sao e manu malo la lo manao ua o I lo wa e alu e find the town ngalo o e lo fatu ta o toi foi le ponsa me fa ngalo le find the town ai mana tua pea o folinga ai ona lo ua lofa wa mafua I nei me uma ua o I lo wa e alu ai fai na tana ngalo I lo fatu tau ma fai e fa angalo ai mana tua pea o e se aso pea o tau talele sao e manu malo la lo manao ua o I lo e alu e find the town ngalo o e lo fatu I find the town ngalo o e lo fatu si u fonga matango fie ia o le sunga yari a tau le taua se iuli le Manu'atele savea lavea. L. Harrington, ia pi ono tu whaafonga mai. Ia isi whalinga taua lea ua tanu mai mo tama ma teine tuai uma o le kolisi o avele. Po le akopa USA, whaia tau whontanga I le aso to na inei. O le aso lua o le masina lo naiva, masina o setema, o le awhatanu inai ia le fono rona tolu. O le tāpenanga ia mo le selautausanga o le korisio avele. Whamole mole tama mateni tuai uma o le ia whairtatu fono I le aso tōna inei I le tūlai tasi I le auauli. I tūlai tasi I le auli o le awhaia I le tuatusi lea ono tolu walu lima, Lemon Avenue, Long Beach, California 90805 toi whaafonga mai. O le tuatusi le whaiai le fono a le tātou a kopa USA, le asutona nei le tūlai tasi le auauli, ia o le nofanga o le ono tolu walu lima, Lemon Avenue, Long Beach, California, iwa o walu o lima, o le ngore street o Lemon, ia po le tipolo,
Lemon Avenue. O ina o lo whaatino inai le tātou fono I le tu la e tasi I le auli o le aso tōna nei po le aso lua o Setema. Ma le whaalo alo lava. Every night I just sit all alone, dreaming that I see you around my home. This house needs a woman's touch and a love that I can trust. I'll caress you, give you, love you my whole life through. Oh, my darling, I'll be faithful with you my whole life through. This whole world was made for me. Lava mai on sai ia masalo pe tu tasi tu lua tu toru I nei ofu mo lo to a lauto sila sila. Forevermore, I honestly love you. Awani ngaro sa koko Samoa, koko felesi lava mai Samoa, lango lango au whaifato anga tatu tunu. I'll be your sun to warm me on the cold rainy days. I'll be your guiding light for the darkest night. When love goes wrong, nothing goes right, and I can't live this life without you. The thing I want most in life is to be with you. Oh, my darling. Okay, guys, we are back. So we'll bring you another puletasi. That's gonna be the last one for the fashion segment, and so I hope you enjoy it. And so just remember that we are gonna be here every Wednesday to bring you the latest sort of fashion. Okay, so this is very feminine puletasi. It's pink with kind of purplish color. It has like different tones, and it has a big bow on the shoulder, and it's all ruffly all around, and I'm also matching the hat with beautiful flowers, and it's all pink. So all the embellishment is on the top, around the top. So what do you think about the design? Krista looks amazing with any style. Wherever she wears, she looks amazing always. And the top is one shoulder out, so it's very sexy and very feminine. And actually the color, the pink color. I hope you enjoy it. So we're gonna bring you more and more every week, and hopefully you enjoy us next show. And so we always wanted to make you happy. I hope you enjoy the show. And how do you feel with the outfit, Crystal? Oh, I feel very happy greatly. I'm very satisfied, and I'm very in deep joy. Thank you. To wear your fashions. I can't believe I wasn't there for you to measure me direct from hem to hem. They fit me well. Okay, and yeah, as a designer, adjustable. As a designer, I always kind of know, what kind of size women's wear. Yeah. Yeah. So I really thank you very much, Sarmy, for your talent. Thank you for having me every Wednesday. Yeah, and I really appreciate beyond measure,
And may the Lord bless you with more talents and more idea. You're very idealistic, and that's what we need in this fashion world of polyhali. So all Thank this, you, guys. yeah, We'll- puletasi umane ole a ave tautau lau faloloa. I more like this place. Apo ayala if you oka maya Sarmy on any color. You don't have to be this color. Ema fai lava na ele I lanu po papai and rosa tele you know. And ole ngara lo pulo because it's a plus to your looks. Papa my auto na maoma utama my Jackie, my oldest daughter, and sao piki out we ole to na elena faile lo tu lele at a time my brother then I utafuna. Anyways, na sao le utama ave le show a Mexico. Or show little music, dancing, and she knows mommy loves dancing and loves music because I'm a musician. Wo ne lama ua, wo lunga. Tele tangata o mai pasi mai au fa mai. You look so beautiful. You're lovely. Oh, I like your style. Oh, I like your dress. You know, yeah. O mai ali surung ali o fa pea. I was watching while Malo walafi mai tolonto lua I kwa kila mai ya fape and I akasha kama o fakule vai kuluko kama lale. Anyways, and after the show wo mai neila what to umatanga say in the elevator go kuku manga e fa pay for the card payment parking ticket ya matutu lo ma shautame you know, all my papea, a lot of people, they acknowledged me. They said, you look beautiful. I like your style. Wow. You know, I show tamala le ofu papea. Ola wisi fashion ofu ele vai auto before. I lo tamala failana ofu Samoa. Imalana say. Ilo tangata alo Hawaii ma ua o Samoa. Yeah. Eu mai atangata e tau mai eu lo matutua pai mai ma'am you look beautiful, you look so beautiful, oh you look beautiful. Even teenagers they're not to fai yatu aya auto no fato tama so why let me hide behind you. I'm tired of people saying beautiful blah blah blah. Yeah. O wado loa lafi tu lo tama Jackie I maolo tabale but my le facility show tama mommy why were you hiding from the people? You didn't want people to say you look beautiful. You are looking very beautiful mommy. O fako show kama so ke ma o ke le fa yakula la o kama le nga o fa ai o ke ma fa mai so ka nga ka ya o beautiful ale lo show kama o ke ma o mai ka nga ka fa mai ya ale ai se fa show kama beautiful ngai ya why? Because elegant looks, extraordinary looks, beauty. Man out if I yatu oto tina taine talabo uplift your beauty, you know. Respect yourself, love yourself with beauty. So yeah, acknowledge tell tangata you are a beautiful. O ele wo solo lo to lua ala bebe lo uluma nga sa keke pole mo fai lo le style le fai malo lipstick e kololo ko lua nga hani sa el me ki fika ngo ya we sa lo to lo lunch e ke kamalo va akya e mo sta kwa ese wa wale o Susan kwai our Susan Fo. Let me tell you, if you want to win your husband, stay beautiful for him. His wife is beautiful. So you don't want any woman to take your husband, then take care of yourself. Uplift yourself. Upgrade yourself with beauty.
Nama ai la ia le toi tiro tamaloa loto lo se si papine. Ai me rola tamaloa o esa koskari. Kero e alu ngea ka pena mai langa ako pau ko sau ya oi. Ko sau ya ai makameki. I am here to help you because I love you and I don't want any woman to get hurt. I'm telling you, I'm educating you. Awala spice ai ya lo relationship a lo to lo is beauty. E tele a wo for mai. Tele po ya wo lo ya because I'm a DPOA, durable power of attorney. Get it Casey, in and out, in and out. La loa ka ika I mako koi de Orange County. You know what? Lo mata nei tamalo loa po mai ma nei tamalo loya. Ole aule le yo la to loa. That's all the lawyer wants. It's a beautiful wife. La sabalbali ona talane. Yo oi po mai. That's all the doctor wants. Why kele kupe po mai? Kele kupe lawyer. But only one thing he wishes to have, he desires to have, is a beautiful wife. So, you were created by God in your own significant beauty. Lei se moina lo beauty. Ese ati namlat ko beauty pa usia tato le atua. Ale mele o te ai oia te to educate you women all over tato Samoa. Oane look down tato to loya tato. Oane look down maisi akungu uya kako. Ai my wow, she's Samoan. Yoko kangaka. Oh, excuse me. What nationality are you? Ako Samoa. Oh, fokangaka. So, uplift your beauty every Wednesday. Educate to a Manu'atele. Manu'atele beauty. Strengthen I. Remain I strong. Your relationship. Ele alu loto lo se loto lo se isi papine. Or satisfied. E ala meletai au la fa to lipstick. Vai lo same lo fa paku. A oi me fa pea. Vai lo lipstick. Vai ko kalima. Vai lo ulamanea. And this passion. No fa alia te ma passion. When you and your husband go into any restaurant, outstanding a yaritene Samoa, Porto Lo Samoa, Fafine Samoa there. Io lo so sonia tuna ya te ototina, sisters and daughters, teenagers, upgrade yourself with beauty. Yeah. Ola veile nei temi pato fa twai mato nei ona, and I hope wa pa'malia ina to finangala ma to loto. Ile mato ta pata tanoanga, mato pokalame, mato talk show, amese lava, mato special guest tuangane le ya Jonah ia mayava, ia maleava. I ole fatu angane ne o wa tele fa ia o yo o la boyfriend, fa alo pe tu angane ya lo fa tu angane, alo le fa ya tu sir or master no la talata le fa alo pe yo tu angane apa pero wolo fa ya tu la ya honey bunny. Okay, I love you. I'm a very loving person. I'm very romantic. Kwa lakia or kama loa le I warrior because I'm very affectionate. I'm very romantic, and that's how I am. I'm beauty outside. I'm so as beauty inside from God. Praise the Lord. My little praise. So la vela le ne taimi. Paptai tele to Faapitoa mato faatonu le Afioga paptai to le epasua ele ono sai e mato o nanga au ai te tau o le on tau nal fale e fai sila me tau sami ma son fai tu o soli hi soli sorry soli ai ele fato ya o te moa lava ona o fato ese atu ise upu foi po se ngangana foi pa Samoa wale awo tuai
ia lo nei ngutu tulo lava, ai ia whamangalo mai, o leo te tamawhai lava, ia ao lava e pa Samoa, tamawhai atu lava e pa Samoa, alo tai tonu. Ua pera atu a i lo rasa moa ali pa tonu. I love better, and I feel my pa Samoa is a lot better. Yeah, Faapitoa lava, so tato pe loa the next Wednesday, same station, same CEO, and same Sarmy, same Fofogaina ole tai au for Radio Samoa here in Long Beach, California, USA. Faafofoga'aga, soifua oto. Thank you guys. We love you. Girl, you say to me goodbye. I'm saying I love you won't change your mind.
we could try it one more time. Day and night you're on my mind. Here's the memories make me cry. I need you here by my side. We could try it one more time. And don't say goodbye. Ooh. Don't say goodbye. I turn the world back in time so we could make it through the night. The memories make me cry. Don't you make me cry, babe. You're here by my side. We could try it one more time. Don't you never say, oh, don't say goodbye. And don't say turn the world back in time. We could try it one more time. The memories make me cry. I need you here by my side so we could make it through the night. Girl, you say to me goodbye, saying I love you won't change your mind. Hey, I need you here by my side. Oh, so we can make it, so we can try it one more time. And don't say goodbye. And don't say goodbye. Turn the world back in time so we could try it once.